of marriage. So me share my bo the our some to any you understand what any other day. My touching amount my ugu na imagine na. Obejo iPhone. I was best sunny. Obejo iPhone. 0243114497. Lawyer say obejo ni iPhone. Obejo ni iPhone. 032249803 ene yesua de nti wo so frɛ na enkomo yi so obi sha oboso opeso ware na ware no ambaso asemra no wo hopa na yekokota hom na tidy sa cases we ba pa. Oh, a man because we say generally the ego of men, no, it doesn't allow them to come to court and say, Obi, I've been jilted. It's very difficult. I am a man of Diom Banana Botomu. Oh, yeah. I mean, said at the end of the day, it's a breach of contract. It's your day. Na yebe fefi yeduane die mu eduane bia yedi wo ho okay na de enti a yenti min di nduane bi no ye number no nti se adofo be ye mmoa because ye ka se ye benua emo kra dia ma emrantie na ma han mani age se bia 20 bags of the 5 kilos no akese no okay this is 20 bags akese na ehye mu 5 na say akese no mentiase and in tungum bako 20 ansana etimi aso omunyina ende mu cause number ne so intino aya na ye no special days ene maum ti se bia ene obi de mo bako aba na ye de ato ho obi de mo mienu aba na ye de ato ho yetimi nya number na ti ye ntan dimo entina so obi de mo ba na obi amaami aba endafo okay enti yenkoso enti no yedidie mu enti yehia nyama bebre emo angwa tin tomatoes milk yako eno wa na mubedie ende se etu esichire kra nka ho oh ai mori koko na yedi sugar tum esichire ni de ya na sometimes odo yenya but a reason tia okay yempesa ebemo mu sugar bebre because omunya akwenya nya niama sa intino sugar ni de yetiso mo okay ba mori koko na omudine ano ene na ya mo de milk kakra so ma wo na mo nyina ma ye hu officer prince mo fa milk kakra so milk milk die pacho Mori koko na once the 80 pesos no koko koko avantienso na asumo me ko school ni o powder bi me pese me kasa na yesi frɛ na menka shoto eno kra mutimi to bi number no was show musika ne susa nti anopa no mudi mori koko ni wia na ewia mama mo de oh ewia ebi o ho ayedi gari ene enkwan ya na egumu ahodo obi be fred zontoli enkwan ni mu egu ahodo bia beans soup ana palm nut soup ana groundnut soup eno na yetai edi gari ni enkwan enya gari ni beans enya gobe dabi gari any bean soup and I say palm nut soup okay and I say groundnut exactly nti eno na ya yema omo enam kakra wo oh yeah the nam kakra mo de nam kakra gum okay nti omunya namre okay ko me do be ko ye chi kakra me say last week mo ho ye mame ba ko be ye moa obe ye nam enam bebre nti fish na akoko fish nam okay ti ye de aduane momo ema omani je ka o mama me ni na akwara akọ baby se na akwara nka yiska mame ekwa tintin ya na anti nye ekwa ketwa okay enti ubaba me che ka no ama me ne akwara na anti akọ be se firi akọ ye tia asan ye chi aba mo nam fom ye nam fom nanji ubaka chamza menji check nka yiska na ento asum okay enti me ka chance check no de me ni Ghana kada me do buko ekai nti meji me hia misika that day na oma no na kra ni ko yiska no na okohwe adwuma na o se aka churches kakra na oma okoye no saa da na wie ya nka oma o check na ade chenye
adechi ye no okay sada na offense oni me ne na akola no koya oba sika no amfa ama me no okay nti odire ma ama de ye ade san na obaka chem se adwuma no me wie nti aka ba bi kitewe bi nti me koya na me ka ye no me be fe me ka chem so onfa me sika ma me na ono aye de wansi amfa ama me se menji check na me ka chem se check no medical card jo se me ni Ghana card me do ko kai na papa ya ye kana semi kwesi safo right enam hwan so na wo hu kwesi safo ofi kuma se konkran na madam fu ya fa na asare okay na asare no so ebisa no se die ntina wa kire wo bi so be ye adwuma ma na afi o ma ne nimegu ase asare no one ne di nkomo asare na ko se samanji check na ono mfa check ma asare na nkase na asare nkai mama asare ko ni fi ono mfa ma asare no so o se ji se wa wo ba be ji se me amaba ofi kuma se san ba beji ona de na wo siri asam ne osiri robo ana e bufu osiri okay me I said opedo kan me hu do pe a kire one ne wada business bi nti na opese oba no ho no no usi nkonwa na one ne wada business me ni business bi o ma onye hwe ma no okay already we di kam ma to asase bi wo kuma se ya na ama no okay nti unji ndi se bia no so nti na opese oba na musi nkonwa no oh on se bibisa so odo ka chem se bibisi enti se me hion so on kan bibi na their relationship na onu konya ya otimi ma wo ta asase ma no so nka ukoye na adwuma na ama no right da bi asase so ko to fence wall ne ma no asase no pore meto ya che no bibisa se na wudi mi dada sa ko to asase na mi dada oh okay okay asa na o ma wakoto asase na ma no okay yo enen so ya wa no ye ni ye nua be ma kwesi safo otubi mane ye pa kwesi safo otubi mane ye pa so ya ndanda ni enim sesebio adwendwen wo suniem ti okoda ni sunie na okai se sebio ohiani wa mobroni wa be ye na adwuma ma no 8000 Ghana cedis die ono akan o se nye sika ya ntinka ya wadoro otubi mane ye ne die ka na dwada no pay sa brinka Akoma na ba fom na chief executive producer enne osaini ni di nkomo biema na yentie nkomo na chi ye hwia na afei de yenso ya na montu a yetu no yetu adekronte ne yesan ma ye nua ba me esan ba ha biem. Hello. Yeah, good morning. Good morning. So I'm going to say. Good morning. Okay. And I'm needing to come out of the catena. Can I pay me some floor? Because I could say, what do you want to say? Yes. My culture is that anytime he comes to come me, if he comes to me, I'll send them. What I didn't know when sentence come on this or no one Casaba answer. I did a job with him here. I did a job with him here in Accra. And found Nipa now. See, a dana no hono kasa bibiri man kasa kesi. Let me talk. Huh? I have something I have to finish up with him. Like I told you, I'm maybe he's plus one for me. That I'm trying to take from him. Give me money. That is not. And you know you are getting yourself involved and you're more than and then I'm getting myself involved. If you want the money, I'm at home. If you come for his money, please. I don't want to talk too much. Anyway, yeah. Boss, who bet me a send Yamano? Who bet me a send Yamano? Who bet me for the money? What? You come for money. I'm only a small no logic. Maybe to you it's not logic. It's not logic. Yes, it is true. Not to me. It is a fact. It's not logic. I didn't work with somebody. Listen, if I know a weird man, who are we a witness of a weird man? Didn't I give him money? Were you there? Didn't I give him money? You think you can use the radio to take money off? A good check on Pecha Cash and says, you want to blackmail me with your FM station? Yes, expect me today. You hear from me. I don't care. You care. I will steal you. When the time comes, you will care. You don't know what you're talking about. You don't know what I'm talking about. You didn't take it. I'm telling you. You didn't take it. Is it by force to take a check? Is it by force? You are witness to a yet we complete or self home. She had the car sitting charge the check.
Master, do you have brains or do you? Don't I take it? What do you mean? You told me. Blackmailing me. What kind of nonsense is that? Mimi, you're I nonsense. don't like that. Mimi, you're nonsense. Papa, for his money. you take the word you're listening to me. Don't call my empire again. Master, are you a debt collector? Please don't do this kind of nonsense now. I was paying him. I paid him. He just told me, he said, on the check. Now, on the check, what should I do? As I speak with you, I made him buy me a land plot, bear 8 plots. He has to come to me, for everybody to go his individual way. You can't blackmail me with your FM station. FM station, is that how you black? You just try and do something. I mean, we will see how we will see how it goes. Nipa ba ye juma mami, wa ba ye juma mami. You pass out. I mean, even if like 5 minutes, if I don't have the money, what? Please. Well, you so if Senonamo you should blackmail people, you can't blackmail me. If he comes to my house today, right now, I will give him his money. Because a Juma or yeah, me or yeah, me Juma. And if I'm satisfied with it, I give him money. The first time he came, I had money with me. A Juma or yeah, ne ebiakem. And a mommy, but time all the corner, I had used the money. I said, Masa, check he never connect with you. I paid them by check. If he didn't want it, don't come and disturb me in the morning, eh? Be a gentleman. You don't use your FM station to do some kind of nonsense. When the table turn, say me and I will you be happy? What do you mean? Would they go and do something that will tarnish my image? We will see what will happen. Yeah, you will see what will happen. Thank you. Oh, baby, did me matter? Oh, pa, dear free me now. You should be humble and tell me something sensible. No, what for phone? And I'm a free FM. So what? So free FM station. So what? So pay. And so pay. And so pay. Me blackmail no crime. And tia say this am correct dictionary. No be say blackmail. No. Edeba Akoma munsam jumedie so ewo Akoma 87.9. Mijiri se obia ho ye abrabo no eye ups and downs. Obetimi ahihye woni amanyina na sema ba ko pe bibi etimi abesan kan wo hihye ya waye nyina nanso se wo wonkwa na wo wade entime ka che wo se ade bia wo susu se opesa wo ye na last minute no ade no asai ana ade no anye yi no ye di kakra na gia home na ka say no matter what, because you have life, there is hope. Oh yeah, there. So one kwanon kwa de. Ubetimi asan ahihye ade no bi mwate. So oba kwa akwo na se bi akra na ama. De ka ne say akra na ama na wo de otimi san anyim biem. Enti no e ma akra na wa amba no embu wabem e ma ore hu bebre. Nyare hyemu say emrepam no. Yakopon besen amba obiem e be ya ahena sakra. Amen. Amen. Era boko Aunty Bea Nyankopon adom enkwani ahoden wa yidie de na wo ka no a wo yese oba kwa wo so na oba no amma akra na amma sorry na oba ne bafia ye ka ne se ehina ne bo a na sey ensuo na umna hwiagu ehina ne de esi ho okay nti achia emui esna kasa bebuo nyina ede okay ena mfatu hu so nti ena mo pizani era mo se je mo chere mi be my ade me ko ko bani papa ye be fa me ne boafo ya me ne ye boafo amfa kra be kwa akofa okay enti sanya me kan ye san mama kwa ba edeba akoma mu nsam dwumadie so na da bia ye ba ye de nsam foforo ena ye de ba enenso ensam ewo hɔ a ye ba bedi enkomo na obi wo hɔ no ma sabri nka wo tie mi na nka wasia so TV na nka wo hwɛ TV na wa hwɛ sɛnea Supreme Court judges yi ahyehyɛ omo che na ma ahyehyɛ omo gowns yi ado hu said national issue bi enso e koso ni nyina ye parliament say
MPC ti 4 bi adane ebutu ne ho nsensem no wonse no so eho hia papa enti na o se TV fo no efa eno so emrepem no se ekwan bam na Supreme Court ye o madwuma wie na ye betimi akọ TV so dia obetimi ahwe yen e wo TV so but until then utie yen e wo Akoma 87.9 nanso obetimi akọhwe yen e wo Facebook obetimi ahwe yen e wo TikTok na wa hwe yen enso e wo YouTube e ho de obi anje mbo so ya ne agye aboso e wo ho agye aboso je ne ya agye aboso wo ho papa nti mam good afternoon biom ne frɛ wadamfo sɛ neso ye ba besua de ne yasɛm na ye ba beka no uwie a na se bi koso wo fia na odi bi etu hofo na wesua de e wo honom na ye damase so sɛ yesi afi ye pese ekɔ prison na ye ne ye nuanom mo wo na de fie no e na di Christmas yi madaro ma mo boa ye kakran na yenim sɛ mo bɛkɔ so anso aboa ye na ansa ne ba bɛbɔ no ho nkomo no mo ma ye nkɔ na ye nkɔ tie ye nua bɛma ate yie ye ntie ni kakra ye tie ni wie a na ya to aso enti na wo ka ba bi ndwi omo ana ye yawo no mo de kasa na on say one time me kan say bibi na hu say okotena TV so no wo de ho kɔkyere ama obi ahu enye fe na se ne de wo na wasanke hawo ni kwan so no na oda ho no ne no de omo kan nyina na embu mabamu da no okay because ayese obi ogira kwa ho e kanya mesem obi twama obi tima ka fon a kyere no ba wo nya ye wo ka de ebekɔ na so ndi oboye den obeti because mama obeje de me shase a me ye interview we no obi frame wa kra rasta man frame phone so no wusu no say bro wa kasa ma hu se live VCM nemu ne betimi ba ya ko fie ho obi so timi frame ati one pa na de kakra won nsem okay ment na won kase me twa ma asem asiansa okay ayi se wonam wo yembu nyo hwie ba ne ya o to for ma ebi nyo mo to wadaka ti mesere o me say prisons no o mo hia moa all right go prison kakra kan isi no mo ni bus omuni ambulance obi yare bitiri na tumako eti mesra adofo ne se obi bi e kan Akoma o de fa ne se o ya amanyame de china bi no obi a wo na wonya so mfa so but oba bi o nyina ba no papa na ye ma obi oda ne de fie no obi tuma abenya so aba yo enti we eye atiye ono okoda Kumasi Central Prisons 10 years na se wutie ensem a okan ye ene de ekoso e wo prison ho na se nyame ato nsem na e wose wo boayen e ma ye koye ye nuanom adoye a wadaroma na wabeboayen ma ye ntie deputy PR ono so e wo prisons ho ye ba ye beto ankomo nso epone die in fact ye ni age pa say madwen ye ho na nyamboa December no 19th mo ba na ye pone die ye bie no kese so de bibia mo ba ye bie mamo no okay afi we nso ye bia to ho na ye bestre etiefo ahwefo organizations ene oma soma sin nyina se omonye mommoa na montimi emeye yenso mmoa sebe mommoa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no se de aka no 180 pesos entimi nye ti ye hwem anim adofo ye sremo mombeye Akoma management for mmoa omo so mbeye Ghana Prison Service and ase Kumasi Central Prison emmoa edamasi bebre na ye ni so ye general commander anemu officers anemu any inmates anemu eda management ase so ma dwen ye ho o ma fa anko baby foforo na afi we die yes ye nko nyanka bia ma me beba sabe pepe ye ni so ye damasi pa waka mema ne nyama omuhia man ho no dey pa na ya omuhia me so bebo so but mpese wa woka ansana obeja ye ho akona nkomo de aka no me atiye se me nua be ma no me atiye ato aso mano eniama ye hia ne no abi no muhia ba nsonson ye kakra bi ne wom eye eniama sebi ema de besisi omuhu sa any panties braziers and other things nti eno no be ka ho a ti eniama na emema ne hia no eno abi na ma ne nso hia but also the sanitary part e ka sa pepe ye da se pa sa pepe eniama na emema no ehia no eno abi na ema no enso ehia na ema ne de aya na e wo se ye the sanitary part e ka ho e de ma wo mo san se omo kɔ ho no omo nya ndru menopause bebre na eda ho ebu omo ensa
sebio ye wa bonten kra ye adwuma kra no bosome so na wo tiska akoto sanitary pad na wusu na ye o yase kro na omo a sebio omo da enadu efie nti wada ma so obetimi abre ye sanitary pad bi a o de bre na ye beje obebre toilet roll ye beje eduane emo gari beans ebro emore nkate ayanyam nkate fresh akoko fish doko semina de edi dware de edi siniama omo ni nyina bi o de bre na madaro ma ye beje na ntade enso o de bi bre na ye beje fi 18 years emema ni titiru pa na 18 years e kon menya ne tiesi o bi wo kra wenya de ma 70 years emema no ebi da ho enti atade a wo mpe na ufu se ni ya kakra no no betimi ahye no eno so mo de bre ya e beje ni nyina ni aboabo ni nyina no na 19th December Akoma prisons achede no ye de ni nyina de akọ na ye ka kire mo se Bible se wanya mame no wanya ma wunua no wanya ma ono ewrade enti wo ba de odi bebia se ye mo bag ketwa ba akọ na obenya anwa ketwa ba akọ na obenya sika 5 cedis 10 cedis 20 cedis 10,000 50,000 20,000 na wa bompaye egusu se sika we wo bompaye na wo do ebi sade bi ana ebi kra na ye waseda afore afini mu nyina hwede nyankopon ayama o enu arehosem a esiye na oba tan anopa wadware na one ne mamienu etika mu no wafa left obi so ne nua ka ho hwarehosem ekoto wo mo wabe omakohyem omewu areho papa enti bia na odi fiti January a bepem sa bre ya ye bekọ akoye adoye na wo ho nkan wo yare ye kura na nyame asa yare okọ abanyama nya bi kura na yotwitwaje fire aseda afọre se wo so de nyame ase se afini mu nyina no wabo ho ban na oda so tiase se wo so bibi na da wakoma so na wo hia pa sometimes wo so wo so ubie wunsem na wabo mpa ye guso na wakase Ewrade mekoye sa adoye hweso na mesuma akoma so ade bia e wo se wo ye mame no Ewrade be ya ma na meka hye Ewrade din en bonyam se enkosi afida no na wo kase wo koye sa ade ma akoma mu nsamfo mo de koma prison fo no ena wonya wadansi die no eye 19th December ye Kumasi Central Prisons de obenya bia no de brain na ye beji na emum ebia na bebia wo ne kwan wa untimi emfa mbre yen ana se wo de opese wo ye wo de no sikem senya me kan na sika ne mu aye 1000 2000 1500 20000 ene de ekono na emum wo de se 10 cedis 20 cedis kra so na wo nso a wo send ya ye beji ebi ma send ye 20 cedis nyame nhira wo mo pa de owo no ena odiaba no enti ubetimi e de afaye mumu number 0530 507 849 0530 507 849 edin a ebeba no eye James Agblevo Akoma FM na wonso emrepem no mu amabaye adoye ni nyina ya bobo mu nyina mu din na yedi aseda eni kabia yedi amamu era misanchia obi mboko de Aunty Bea nyankopon adom ene ahweyie de ye ho papa ye nyina ye ho ye pa ai Peggy say if you have for money nyina osamosomo de modi nkakra nyame ne boafo ye de beba se wo se ye to ade kroba kra ye beto aba Ewrade nhira ma na ewofi ha ni nanti Anita ne Jennifer ena Augustina ena Frida Mabra ene mana kaninia Lydia ena Fosti ena hwan biu se mabo mani nyina di mabo tina di ena Peggy na nkasa so na ye organizer nti mana wo fi ha nyina ne de mabo mu di nti mo start engine bom na mo ntombom na ye fambra yewia ni akome man mama ne de dosu nti omo so de omo de beba na chief executive producer change na obi enya bi chief boko de Aunty Bea me hoye pa oye sure me hoye pa nyame de be nko acha me ya na atada roma ma feel me fu ama me na atade no so de e fine pa oh atade na fine as atana ne ho ahomete ene ataye chia wo se fi atawo efiri akra no sa what they say lead so why no on tete ye ufia ha ni lady atade ni mu no so bi e ba so kwata ayes na nado president wa appoint DC na DC anye na dwuma yi e den a president din de bebo nti atawo ne anim wo ene ataye chia wo na ko ya chire wa nimblemu ata na blemu wa ya titi ni atago bedi bi o mo hya se to nkrafi nkra so mo pata anwa mo na ata start say esro ye ene atawo bu akra enti ataye da so pa ye da se nyame nhira wana
odom ye kakra we fichire ho na emom ye ba ya o ma ye ba de kra anya mu kono fapa aya o ma ye che se de bia ma ye protocol mi se de dia na ma ye che o akala sabe be betwe na ni kura hwe wani mu no on fiu kra ti na me dim kosu ya ba yo mi bodo ni ma ya ka sa ayaka osema famba ma na anware we hwana afa ba ma hwan famba ma na anware to de menya fine emu de he oba ni mu de pene no sa wan fa na ma onu lidia no amra anware no aha ye kwa ho na na ma sister pacha okoya bo afo ho ne nkoya ni ese me to bombu bia abusi afo ye mamo aha mo akwa ba biem na akoma mu nsem dwumadie so ano no saa na ye no enti ye koya nim na yada ya na bo afo asesa so mo na ato saa brewe edi ama ye grow fine mojadro stronko aba omanyimo manfo nyina etu aguso omo anum bie no edi ho adanse meme wo testimony wo mi fie enti grow fine de onomo a ebebo ani padua papa na bibia so etimi akonkan se oye oba na menses embe yie mekanfo grow fine edi ama wo eno achi wo a wontimi endidie wanumu ato aduane to wanumu a aga se wo we banche no mesere wo pe grow fine no on se aduane bi wonuma de pa so aduane bi ato ani mu ase wudi banche mesere wo wanu mu na ato wo ntimi ni bi obeka se loss of appetite nti unhia grow fine afemu amu ntimi nda anajo ya de hwa nkoro mu etu ceiling no na ja se mo de mo tikete so a mo suma no mo ahwenye mo nyale so mo ntiapo unhia grow fine mo jaduo ni bi na wanom natural cocoa ya na de aye ya nkase ye cocoa ye ene de aye ne senti aya pebi enom na enye na ewo pharmacy chemical shop na afei herbal shops ahodo enyina mu eno achi ubechi aka na obabia wo bia ewura mantemu babia na ebo enyom grow fine denden tu hia no a aye gina ka no na wonso eje wo de ebo no de efo papa ebo no afo na ebo adwuma nkasa Mr. Herbal obenya bi Apidan Herbal obenya bi Smart Herbal obenya bi na PFA Pharmacy obenya bi ato Colinac obenya bi na Kings Walk obenya bi dodo mu dia Fred Dr. Grofine was 0244596532 na onje wo so na wo so ma obi ento na bibia enko ye Home Sweet Cereal Legume Mix we Tom Brown sonko aba adwaman so ne senti sa wo Tom Brown papa ede na eti apo na nuane nu ahodo ahyemu ma no me kanfo we na dia ma wo ubenya bi ato a obekọ stores ahodo an bebo sui na wonso wanya bi ato ewo ho no mebo ne ye de emo wheat na fe soya beans na dia ye dudu mu dia na so upe bi ato ewo kumase ya ne mpatamu a obekọ poku trading afe kejetia gate 4 store number F3280 na afe Dr. Mensa store number C14 omoni Osons chemist na share ni mo PZ edum bia ya process spare parts no benya bi na afe edum pampa so ultimate lane ho benya bi KO eya de share market ebi wo ho ebu akwa offense so tano so na atonsu dudu mu dia na wa frɛ numbers a edidi soe 0246 697358 and 0546 921728 Samaritan Villa Resort ufi bebia na be piemu wa Santemantem Kropo Kumasi mu a na ehɔ na me kanfo dia ma se koda ehɔ ye ahomeje bia papa wo da hɔ no ma wankasa be hu se we de eye home away from home na che sa se wo firi wo fie no asada wo fie aha bibia ginagina mu kama na ekoyie ehɔ de wo koda hɔ no mo mpa ne ye kama orthopedic ni bia baabi wo ma koda hɔ no ma be so no wa chiri bremo udwonku che se baabi ya wo ya ase abo Samaritan Villa de ehɔ nte sa mesrɛ fa wani chiremu ɛwɔ hɔ na ekoda jojo ho baabi abakwakoda yenwia wa de security ho sensem no 24/7 no mugino mo na so enu achi upa baabi ya conference a ye conference room spacious ones pa kase boyi ewo ho a nipa dodo a moko obia no monso mo bekɔ ho na monso mo ho han mo ama bibia etimi akɔ enkan ne se anti hwehwɛ mo chi akwan ewo St. Hubert Seminary Kumasi Santase 0322 495180 0322 495180 normal NJ so traffic studio say ade bia ya printing work bia no fa bedan omo na omo nhwe enye ne kama enfa ema so person mo eya big boss ma wo omo nsisi big boss nfa onfo nyini to so omo nya ba ne sakase nketua ene adantemo ni nyina omo ye wo ho se uwo product bi o person omo embrand ho ma wa savenes ahodo nyina so omo ye
omba ye ne kama pa a efa ehu etwa ede amount the sent baby awo bia na opo bia na your printing work bia no fa kodan traffic studios omachi kwan ewo Agnaga junction omo ben iron bed number no 0247 013 561 and 0574 010101 hematos blood tonic ewo adwaman so the sent open mojadura to a na wonu fiefu manyini brom na mo ho aye fe na mo ahwemu biemu dia na me kanfo hematos blood tonic ene de amamo na hye ne nso se folic acid wom iron 3 nso so ewo mu na enya na ewo pharmacy shops ahodo nyina mu wanu mu ato wontimi ne di kyese utimi kwakata so a wontimi na so obeda no wada yi a na wanu mu atosho nso a me kanfo hematos blood tonic ene de ama osanum bi na etia po sanso boost immune system no the sent wuto a wanya 3 in 1 bibia bekoyie e de amount aspi pharmaceuticals for na de aba na aspi fu achi kwan ewo ejeso asaman aya fremo netu no dodo mu ye pharmacy upe bia gu shop amo de bebrew e 0559 408555 0559408555 ombejo so na omabro bi na bibia nso atimi akọ enkan Aunty Bea ama me so family dey miensa bi emfam hwia na watwa so e dey amame na cash out ekoso ewo Akoma ye mfidie yi mu heya ene ye ndwumedie nyina so Ghana Akoma mre na Akoma sports no na ye cheska ewo ho eno ane se obenya wo MTN number ana telecell number no na wa dial *439# no wa pick number 6 eno eneye Akoma FM na otugum sa otoba akubia 5 Ghana cedis enti dodo a wo beto no ena obika na asem possibility say wo number no machine ebe pick no very very high na ye che 500 enti say John program no so che 2000 ewo ho na Tony Best enso ba wo Akoma mre no so a ho so wabeche 1005 obi je 500 no obi so age 1000 ansa na Akoma sports ho so ye chase kan bi ewo ho da bia da anopa enkopim enwumre ne de woto a den ya wo bedi Media General Radio Entertainment Limited and a National Lottery Authority and a omunsa ehesa dwumedie ase yanko Activa International Insurance omo ene active lady program insurance policy omo ena ede aba enti oba we wa wadwuma sa woton ade eno de kopabi na ye na sensuo yirifa wo shop na nyama seye a insurance package ne be ma uska na wo side a shop ni mu emma sanso ena eja ehye wo nyama no nso a eno nso insurance no ebe boawo unya akwanhia wa akwanhia sabia so a personal accident a insurance no ebe boawo kakra ena yenkasa ukunu frim na se ukunu frim nso a insurance no epeska edema afen so awo na wo fi a wakọ maternity leave no na eno so bosumi bia omama uska kakra ode ehwe wo ho umpe wei na wo pedie ni nyina je se active lady policy no ena ebeye sade wei ede ama kuma say from number 0243 781619 and 0257 3730 025 73 70377 025 7370377 omo kumasi edum dufie towers eno de oka na ene Kesben dan kese na ena eye enhwanimu anase ebo ho Reverend John Tay Memorial Institute enso efre ehon so eye bia ye trade ewo ho eye school omo wo general science general arts, visual arts, home economics, and a business programs ni nyina bi Reverend John Tay Memorial Institute. Enunti se ope baby do ba ko sa fe no mo results ya ba ope baby do ba ko fa ne ko Reverend John Tay Memorial Institute SHS ho junior high school ni bi ho na primary ho totofre wade no enso ho ma ne mema nyina etimi ekọ omo boarding na day inti de wa hwa wo pe no na wafa omo science team ofre nyina Christosom kwan eso open sem kire bebre na opese onye omudi enkomo a na wafre 0557 804701 and 0243 442602 or say on Christ the solid rock on which we stand na Reverend John Tay ede abba 3p garlic mixture na fe ye boabwa ye ho na ye ne na babi ababa bedi enkomo enti ye ndi kan enkonom 3p garlic mixture ye no mu wie no
na yenua ba no waye ready a ye no ebedi enkomo 3p garlic mixture ya natural garlic ya na mpanyimfo achi edi egutuo mu a ye ton wo pese e boost immune system wo pedre beto blood pressure so akofom edi amount na regulating yi o enko low kra ne no so di asema bro bebe gina bebe wo say gina pepepe a 3p garlic mixture wo jonso na wo bra kope 3p garlic mixture bebe a obenye bi e wo pharmacy chemical na herbal shops nyina obenye bi Dani Pharma Misty Herbal Colinac Apidank Angelus ni nyina obenye bi ato e wo honom na frɛ omo se opedodo etu a e wo Piwak Natural omo number 0248928824 na 0201000021 3p garlic mixture no kan hunu se e wo to a ebomu na eho no eye kokko box no eye kokko na garlic na nkasa na eda box no ho no eno nso eye kokko enti enne ye bon komo na ye nua ba no sabio ne kwan no emu wa papa na osan ekura akraketwa ensem ha no wo fie paana ensem na ha no nti no no ye na adwen se akoma mu nsem akoma mu nsem nso ampa aha akoma mu nsem nti yen eno betimi de sa asem we ede ba bedan ye na me ne wo ene etiefo ya boa no na wape asomdwe e wo fie nti ne ye nua no ontimi embeka yensa e wo studio hanom e wo se ye frɛ no e wo ahoma no eso na ye ne no edi nkomo e wo bebi a owo no sabi onya ba na wo ba ha no ne hia na asem na wo ka na ye nyina ye besua de wo mu ne ya kyerɛ ya dwen wo ho no eno nso ehia ye pa eno nti na ama ya ma no sa option no se yate bibi nti wentimi ambeka yensa san ekwan na ewama wo na ye betimi ne wedi nkomo e wo phone so Lebanon kra ye ko nti ya ye krom Ghana he ya de bebia wo bia no ye betimi atoa ahoma no na ye ne ye nua ba no edi nkomo nti menim se ye nua ba na ba ahoma no so a na ye ne no edi nkomo so nyamba ye de a menko Lizzy tomato mix hwai ebia mendi tomato mix nwie no na ye nua ba no aba ahoma no eso Unifa Brothers Ghana Limited omo na akoye Lizzy tomato mix yo na omo de abadwa man so say yen tobi ne efanye aduane yendi na ye ho entoye ye natural tomato ya ye dua wo ye fiche na ekuafo dua yi no mato ahokro ho a process na fine na omo de aye tomato mix ye ka mix na ayo bebre tomato paste ya na wodwa man so nti wo ko market bia mu a ubenya Lizzy tomato mix ni bi ewo honom na wato na emomo so wo shops na opebi etu e de akọ shop akoton a na opebi e de akoton udwa so a frɛ no 0240949091 0240949091 Agbozo Herbal Clinic enso eboa etu nyarewa si yina e de amount Agbozo ewo mfidie mapa odebe hwehwe ni padua ni mu ansana wape edro edi amount enya sa okọ hwa ohwe wani na wani aye yellow na osimehwe asabi o jaundice na eteti wo nti no ama wedro da bi odi mfidie obeye scans ahodo nyina labs ahodo nyina owi ansana wama edro anom typhoid fever junsomu how enamu yarewa nyina STDs no fako Agbozo Herbal Clinic afei so bema udi ko siniania sirem wona wo se 1 minute man eno emwa ko Agbozo Herbal Clinic na omboa na etu sa yarewa nyina ase Kumasi Dichems Old Insurance Junction eho na omowo enti frɛ omo number 0553417752 0553417752 enkran kwashiman enso obefrɛ number 0241750282 yegusua etoatoa ahoma no enti no yenua ba no ebeba na oni yen edi nkomo ewo ahoma no so semo amunim technology o frɛ na etitom o frɛ na esen ha nti egusua etoato ahoma ne se yebenya yenua ba na yeni edi nkomo na onya mba so no ma yenkɔ tete natural spices nyenkɔpɛ ya natural spices ye bi na yemfanye yeduane enketenkete je na bay leaf nutmeg any de keka ho ya bi ye no mudi aye tete natural spices no ukodwa man so a ubenye bi atɔ ewo honom o pedo etu dia
no afre 0245580957 your garlic dia wo ho your ginger na de akukọ ye season akukọ ho na ye de season fish ene ne ntwinam de nyina obenya bi ato na efaye waduane. Okay, you go so efre ye ni aba nti eran so behwe sade de anu mienu bi wo ho a odi be fema ma na chese ye sha ase na afa de ye fa LPMs bia enfemfam e be sade ye sistema moto we so ni ye koye nim sa photos no cry be pe ni ado dia fa ebusi afo ye fa powerful ento amoso power specialist herbal hospital Dr. Kosi Adua ya se ya de bi atitu bia no fabra na won hwe emfa ho adu enka no e ba na hepatitis pa dia wotenete hepatitis A B C D kosi baby wo sesie owo ho adu tatahwe ndi waje ho abasobo 2022 ya eno achi we live na srade adore ho a eno so ba obehwe no wasiesie ama sciatica yade no eso to asinti na etwon saa untimi ntu nan no owo ho adu dompenu abu dompenu ato afa ho osebra na won hwe nkansi ani emfa ema all sadafe componso owo ho adu ewo ho kumase from nkofe yi ase Lake Bosomtwe Kwantempo ne so one Jasbo filling station ene hwe animo ayaka so besi wo aya junction afei enkran fonso be kwakwa benya pokwasi ACP main road na atakrade fonso akọ Anaji estate one Anaji Eme primary school no ena ehwe animo odi nupa bia badwaman so eye dua ya heba malamix eno eye malaria fever ena afei general body pains edro Herbatin heba mesha ne powder bo na boost immune system no e di ama afei jiri kadwi heba mesha memedo mapa wo be manum bie na edi omensem cough care heba malamix wa obo wa na wo bu nyina ya wo ya bo wa so wo mfe obo wa na wo jonso wo ho no make am for cough care ai free adua ya ho e di ama adua ya heba tonic wanu mu ato na untini dia aya no enu kai e wo misi heba apidan heba Freddy men se wo kewo Dani heba shop e wo mrom Colinac enso e wo Ashtown eye 0244 544 422 and 0200383831 now with the WhatsApp and so afa 0555 797878 Aunty Bea yo me da say afa e na yenya yenua ba no e wo ahoma no so me nua ba good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho, eti say. Pacho mimi. Yo, matisa utwi no nsheda nye enti ye de be frafra na emom bo mozanra na matwi no endorse ma me why na me frustro ha me brof no de aya na enkoyie ma me sa why. Pacho yo, o pese ubo odin eni baby a ye fra ufi ana o pese odi odin ni te. Pacho maybe a gift. Okay. Yo. Na ye no kasa free him. Me dey be baby ye no kasa free. Na bia na etiefo so person hu adekronti a we ntimi amba join ye nti. Oni ye kasa free him fa. Pacho esioso. Fa. Esioso. Okay. Ye da see you. Enye bo me nkomo e gift ye den na esi a. O pese oni ye di nkomo yi. Yo. Pacho me ma be ne wani ye. The 6 to 8 years. And me mama who also a man you and son you call our name. If the man has been taking care of the child for some time now, and we got into an misunderstanding for some time now because. Hello. Ahumani ye twi pacho position hu ye mami why? Yo. Okay. Yeah. So he has been taking care of my daughter for some time now, like in terms of bathing and some other house chores. Now, acquiring me for some about 13 years now, and he still wants to be bathing the child. Who wants to be bathing the child? My man. Your husband or your man? My husband. Okay. Yes. And that with that it's a little difficult for me because she's grown. She's no longer a kid. She's grown, and for me to be bathing a young girl who has started having her menses
it's not really cool with me. So this brought the misunderstanding between him and I. Okay. So how long has he been bathing your child? Oh, since childhood. Since childhood. He has been the one taking care of her. But he's not the biological father, right? No, please. He's not the biological father. Okay. So I was having her before I sent her into the marriage. Okay. So it's like a stepdaughter. Yes. A stepdaughter. And do you have any other child with him aside this stepdaughter? No, but he has two children in addition to my making three. So the two of you together, you have 4 children. Yes. Okay. And is the other children, are they all girls or your only daughter is the girl? Mine is a girl. And the rest are boys? Yes. And who baths the boys? He does that. He does the bath. He does taking care of the children. All the children. Yes. And then you are worried that your child is 13 years. So yes, please, I'm worried. I'm worried about that because she's a girl, a young girl growing up, and a man who wants to be taking care of her, bathing her. It's not really good. Is your daughter menstruating now? Yes, she is. So when and that's where the problem is coming from. Hold on. When she is in her menses, who baths her? It's the man. Wow. I want to take full responsibility of her, but he does the job. Why is that so? That's the question, and that's the misunderstanding we are having at the moment. Wow. Have you tried waking up early to bath her yourself, so that by the time I tried severally. I want to take responsibility as the mother, but he's not giving me the chance to do that. Are you not responsible yourself as a mother? That's why the man thinks that he has to take charge of your child. Oh, I am. But you see, as a father helping with taking care of children at home is a normal thing. So we started at a young age, and now that the girl is grown, at least the girl can bath. At least with some petty things she can do it. So I think it's good he leaves her to do those minor things, but he still baths the girl, and it's quite disturbing. Has the girl complained to you that when the father is bathing her, she's not comfortable? No, she has complained that I'm complaining because she's growing and she's a girl. And since he's not the biological father, it's something I have to look at. And she's growing, she has to learn something. Yes, she has to learn something as taking care of herself as a lady. Are you afraid your husband will abuse your daughter? It's possible. How? He's a man, and a man bathing a young girl, it's possible. Anything can happen. So why? And I don't understand why he doesn't want to leave that particular duty of bathing the girl. How old are the 2 boys? His sons? They are younger than my daughter. They are younger. Okay. All right. Okay. Have you complained to any family member yet? Yeah, I tried complaining, but he seemed not to understand. Okay. So I feel like there's something behind which is understanding. Something like what? That I can't really tell, because I don't understand why he shouldn't just agree with this simple thing. I don't understand. And the bathing, is it only in the morning and evening? Always that the girl, my daughter will bath. He wants to take care of that. And my last question before you leave, as you continue the rest in the studio, because I know you have to breastfeed. Okay. Have you stood in the bathroom to supervise your husband bathing your girl before? I'm saying that, have you ever stood in the bathroom to supervise or watch your husband bathing your girl before? Yes, I tried that severally. When you stand there, how does he go about bathing, especially washing her vagina? Just
just the normal way, but it might be because I'm around, because the nature of our bathroom, it's not that I'm not appreciating what he's doing, but I just feel like it's time he let go of that duty and allow the girl do the duty on her own because she's growing. Okay. My question, the answer didn't come clearly. You know that when girls are bathing or women are bathing, at a point in time we will ask them to squat, and then they have to put water. Next of one send me and fire and send rain where they make a tree. You have to put water, splash water, splash water, splash water, splash water. So how is that done? Who does He that? does it himself. He does it himself. The man splashes the water there, and your daughter will be rubbing the fingers, or the man. No, the man splashes the water and rubs them himself. Or the son for you now. 7.9. Yes. Hey, any asam na yekese. It's now yem show no. That's right. Now all the na ya obo nsuo gu ohoro ma ho. That's what I'm saying. Wasre. One kasa maame no. Your responsible, loving husband, father no. One kasa o VJ ho no. Wo so ya obo nsuo gu ho bi ma wana. Oh, there you. It's the minute ya ye ana. Okay, you me pacho ye nim say also o breastfeed o baninti ye be san ya frel na tie because so person yan discuss so that you know how to go about it. Enti koso tie if there is other clarity bia ye be san ya frel ahoma no so bi em why. Yes, that's papa. Hey, and somehow we are seeing more na 13-year-old girl na papa no two show go on the suffer of frada. Me want to talk na we will be at ya say. Yo, and ye from Brofu to Chi. Ye nua ba no ne Chi ne ho nte. Enti na o say ye poto. Na ne tinti ni tie nyina ne say ono owo eba e na ode ne kwa ware ye. Na say na okwa ware na ode ne baba e kwa ware ye. Be ma no so wo mam yenu omo ye mema ono ne ba ne ye oba. Nti omo kwa ware ase no a loving, responsible husband and father. And we dware mkra na wo fie ni nyina we dware wo fiti omo nkra bremu a no ne baba ne ye ba panyin sin be pa ne mam yenu no. Say akra na nya 13 years ochima obu ne nsa okonfichire papa ne said da oye dada still obedware ne ba 13 years no. Sister you said and then the boso enjo no esan say nka akra 13 years de e wo sesa abrin ko no a etimi dware oka na ye ntokwa wo fie e na me bisa ne sa de osuro say ne papa ne betimi fantifo aka no wa fefin ana wa sesen e bia na papa betimi afefin ne ba na wa abuse no so atiase e na maame ne sese bio oye be me de na onsan ye ono a ne papa no obetimi aye na ebi mu kra no mo abakro mutimi ye nti ene de oyem hyehyew a wudi se oyem hyehyew nti ne tofa bon na odi aboye no oka se papa ne nja akra ne dware a o se da bi o pese ono adware no akra ne bu ne nsakra na papa na still papa na ne dware no na mbisa bio mo se ma ye dware o sa wokoto nurse for se me yemfa yensen wura inside the wall go nti ende ye nyesa na emomanimu animu ho ne de o sa opunsuogu o sa bunsuogu o se no papa na ye papa ne bunsuogu na ne nsanam ho obunsuogu na ne nsanam ho obunsuogu na ne nsanam ho na mbisa se na wo maame na nyembia wa na papa no o use engine no papa ne timi bunsuogu de na ye ma obia na o se da bi ni kunu ne nye ne sa so no de enyo no de dware 87.9 Kumasi on de ayem hihye ena ne yem hihye no ena aye ne dadwene ena odi abedam ye nyina nti ene sa nkomo ehu ena ye bebo na nka me ba 13 years de se me dware me ba 13 years enye bone chief executive producer ene de wa wo betena akonwam Aunty Bea. Yes darling ese be mo ni aba ya nkonko ba ne fia onu ana ebo nti ene wa bebo wade enam tim okay enkomo yi wo be ma uhu ne sen Aunty Bea mami ni kan mo be ma na abaso okay wa ye adwuma osom akire se wo ye ekunu odwene ne yire ene ne ma ho osoni ne yire mu e me fia de yo no haram oba no haram contentem
Be ma bi se me sure so na prade me se etompa possible senka odware oba no eba no nko a kamadwin bibi bone ama no ba odware nkora ne me ensa nyina enti me mpesa madwene bone ama no emom ba bia akora na ba ya na duru 13 years enne nipa nyine nche so hu enti nkora ne bo ho ma bidi mfihia nwotwe nkono no ashase ehunu efunwi so te ase ma ya no se ebu ho duba akudumi no ashase ebu ninsa ende no 8 years kra enti eduru sa e kire wo sa akwada no wani nti ja no so te ase media me mpesa me ka so de adwembone na eye okay eye adwuma se so wo ye e wo fie na wo ye de bo oba no me kai tete ho no na adwaye nti se na kwara 6 years kra no pese odware adwaye no oh be 14 years 17 years ogina bontin ni dware kane no se ye ngro bra ye hu se wanyini nti na maya no abaye no hu se wo dware adwaye wodire hu siesie pe na adwe na baso se akura agemo ahase ebu ni nsa na wanyini so okata nti na omame ahase be ni di nkomo ne ade nti mame no hu so obu ni nsa aho ne ne ko kire ohima hwe na sampa na so ne be mabia na ya ne amakwan ya share date ni agro ne bra ni ayi na kire ama obi ehu se maame asomesi ne ba no se de wanyini obe company mfo ho ti be ma bi epeso obe war na obetimi aba okay so ti ase nti bra ye nya nworo bra no it is assume se oda susua ti bo hu akura no 14 years ta wo kura ne twa na se no de ekotie se abonten bo se de your chance de bo dance bi a sini bi sa da ho ne odu bucket akosi so wa fa samana ne wa dware ho no na obi etwam kura mfa ho nsi otokra ne eyi mu ne na mu e kan ne nsi oto ne your fa samana ne saponi akogina ne dware so hu ne no ewiase ko na nimu na se eni bie ne nti ene akoda 6 years u jan so ko dware ka no no ade ta wo twa na se ompese obi hu no enam se nti ema enkwara ne omunyini ntem okay enti ese papa na nkasa no ni nyansa akire no se akwara ba bi oduro no ense se me ko hu bi wanyini nemom ni awoye no e oba nti no woye sa oba be ya oh yes na yiri nti no woye sa adentia also be a very important question se na wo a wo ye panin wo a wo ye yire no e ya wo ye obi ana o se da bi ade no wo de aya akwara na ama abeye be ma ne de so ti ase o ne yire nso so ese wo do ho ba for de ma be ma no obeja akwara de no wa ye wo de sen 87 e ma no bebre ho mo mu de mu sie mu krum je se bre one ne da e ma no pi ho mu te sa oh nana me na me ka kire wo ko de we twa chia no me ntwa chia no sa ba ma bia won ka ne open kire wo e hyenimu me se wo de ma oba ne nhya se so ni ku dware abom na o kan se de ya ye mba ne ye bibi ba ma ne ye mienu miensa onya akora ne bi o bu nsuo ngo na fa na papa wa fa ye we aye de so de ase wa ya mra ye ne de so hu entifa kese na nkasa ma no onya keto na chiridie me ma me wa sen bia wo kan o se o fa kese a obetua o fa keto a obetua entifa kese e preko enti kese we no de ka atua ka dada enti o fa kese no ko fa de ka wo ho we ye ho ka no ntimi ntua we di watua dada na ye wo dia na eso wisu okay enti on tra so an kru no be dware abomu oni ni dware ase de ya ye mba na ye mbi so ti ase obejai enti o ye mienu miensa ase ti ade na me de ho na akwere na me kan wunjaye akwara no wo nyini mane ma respect okay ense se wo hu no ho na on shase mu se papa so ti ase na on fere se papa okay baby oduro no be kakra na akwara ne papa ne be di agro bi a enya agro papa enti dia wari jai beba ebeba wow ma me no betimi ne ba na nya issue okay no ne kru so nya issue because ya akwara ne da ma me ne ka akwara ne ntie onti na me bisa ne se anyem bia akwara na complain se bia papa no afefi na wasese no kwan bi so ana o se da bi is it that papa no oye bibi kra na wabo akwara na no ana oh se the oye no o ma akwara na dream o se oye ne bibi e bet se de bia ya oye na oye but papa na ni oni ni obeya akwara ne de enti se kura na akwara na nkasa kura so hwe nsuese adwa na so o fa ne support so koja da na o me dware me ayene de obetimi abisa yes ayene de na wo pa se me na okay ayene de 30 years what de hwe o se akwara ni drew level bi na yo de se udi hunohuna no a ene o fa chiri ko hwe ade kro no okay
Aden so nya ofie. So what you say? O start say wu hunu no a. Aden na te sen ya ma me na no bi no aye de awo me na ntre hunu me. Na ebo woman hu se ne yete na wo tu ne ho fo a. Okay. E no hwe ne ho yi. O hwe ne ho yi. Enti ma me no so o kan ne kunu ne ntia. On sha se so o de ono de na ma papa no. Na onyina so na best solution a. Oh yeah. Okay. Me si man me bro ho ma ware ti aware ase. Agi bra ne kunu ne da pa na ne kunu hu ne ho. O kata no ho dodo. Opa, o de no sie ne kunu. Na se me be ra ho. Wo ye den, ade na wo ye na mfa. Nti me ba ho era enche. Me jina ho a. Me se eno nkwa ne the only way a. So betimi no ukuna kasa oyere na kasa. Aya yiyi wo ho kire me. Bra, sister. O de mama no kra fom. Ono ba fumara. I say aware no. Esni efie bia mu aware ye sane achi. Da bia me ka say ewiase ade a edin pa ne aware. Aware ye di chi bibia wasase we so. Ekwenim say mathematically 1 + 1 is 2. But when the ko Bible mu a 1 + 1 da so gina be bia gina 9 ade ni me no ye pe. Na ye de ba ko hye ba kum. So what you see you. Nti wonso mu a plumbers no. Se pipe pai na omo pese omu eso a. De ekoto ye de be hye de apai no so ni na ye pe. Entu ka so de hye be si animu. Emfa. So de je. Entu mu di jaka. Na ba ko na ye mere na emu abie. Na kwa ko hyem ne de guru afa ho na afa. So what you see you. Enti se opese aware ne ye da. Enti na mpado focus se ba ko jimi. Sabe nyese jimi na bibi dey. But ese wusua sani aware yeti. Na hu sani abesi abaye waware ye. Amo aware ya ye. Okay. Ba bo sim ngene mo ware amunye mienu biem. Mo baye baako. Na ma 1 + 1 e ho no kokoye 1. Eti obi afri ne fie ne na busua mu ne ntetie kura obi anya ye na mo de ba be ware ye. Emema hu ye hu se ye ne ye tire. Nti ye na ye kasa ye fana. Mika se bi krompo oba na adwuma ye che be ma no. Be ma adwuma ye pa a few of mema mu adwuma a sika wo mse akra no be ka so wo san boa wo fi. Be ma na ntina no of a jump about to assault the kind. 87.9 Kumasi. Me refi kai me. Aju. Wo se be ma usika sem ya nyo na ye fi adwuma. Nyo na ye fi adwuma. Okay. Ti be ma no se adwuma ye na wo so na homache na wo kwa adwuma na obebe fie na wa ye bread nyo na kodwara kwada. Enti wo ye said ma wonyina e bia oba no kro no on the koba na be ma no wo fie enti me so de me ye de aboa no ye de aboa no ba sa wo ye de aboa me na se me bonju so a se wo se ujai enti me ba me ka be so se enti de wo ye de aboa no so what you say enti sa ma no so mu hwe fie dodo na no aya no mu takuta efie power enti be ma ni se wo be ka kire se na na wo mi na do hu sisi ya ma dabi dabi afi na mate ase be se wotira nya ekro be ka se me be sese mu be ma ni pi e wet ma ka kire na hold on era enkomo ewo oba usom say me na me de me ho na nka me de me ba be ware na osu udware akra no edo ye mere bi atwam na akra ni sa me ba isuma be wo aka ho nti sabre no obua me a na eye ne kwan so ano no akra na do 13 years me si dwa na dware me na me de me ho sabi enye oba ma no ba ana me si dwa na dware nka we asembe ne wo enye ne ba ma no ba but say ono so hwe ne because o ya the father figure in oba na life obi anwa be ma no ba de nti na o sha so anka se nyene be ma no ba nti mo won nyare di akodru no bibia betimi asi lady ne nka se mote wo hu sa drum pempen so obi akra na dru ne adulthood wo kwa no 13 die obi a wanya message die se obi be se bi e fa no betimi ade enti sabre na wadu na lady ni suru ehu bi woni mu e na wo kasa papa ni nyai jana papa ni nyai to me dem suspect say wo ye bibi ti say ofefi akura oh yes enya mwa na wo bua mo e ma ye ha adwene o me na de oh bua me na me si jaya na ka be de me ma bo de say why ana me so wa ma me jem wo mai ko fa de bla me nche so ma ana ma jem nyame ama badwe na wa ya to woni mbe say eye wasem woni mbe say eye wanim sa me yire no eye wanim manimu se na nware agya ne ko sa o dabi o ya ma na bro so obi anya yie ukoja na wusu cha de
ne maame ewu na wonu me se won suma o subua o enye wo maame sa enye kuma na se han ba form ye suma ye eno bia wo se makọ han wo me mma wa mane ye se me han wo wo firu ba bi no aba yi na se ade na wo besu a chen de ne maame me bua wa ma wosu me kasa bua me o bua me but wo su abro me maame ye wo su asen enti wo point ade ba yi na se ne ye de me na me de me ho obua me say me so de ejai fine na wo ye enkra mi na be ka empo omumi ensakura je o ma manage medware o se ono nko na wuja ne hawa omumi no mo munjan ka ho me man mi no yes na wo no ndware nkra no se na ye bisa ne se wa try da papa ne said lie chinchina chi enu ti na me so me ka to se ne se chinchina try na ba mu ne de ene wo ya akra ne bibi Aunty Bea oh yes e je se maame na obaye den o ya akra ne bibi on fa bufuo se ye edan me ka asem bi yetu yiribi no wantu ebetu yiraba on fa bufuo e ma ne ba no e ma be ma ni nja ya akra ne dware ebufuo ban ya se eye e ba na se ebufuo bam na se me nkasa wo ho obi ate ne ba bi so yati fikro mu na se ye ne esi nkonwa na wa bechirim ye nti akoda 13 years asa bi wabu ne nsa ugusu adware no because ye menti horo na sema no na menti ase no wahu enti se nya adwin fi enya adwin bi eta wo timu a wo de yesa de na date na be ma yesa kasia no ho wani ketwa wo de be ohohoro na ye de obonsuogu nana ka asem bi se oba ne yiyi ne ho nkyere be ma nana woni be ma tifie mpompona chemu kura mpo be se ye kwa we ba no kura mpo no sa woni be ma sa wo kwa we ma me generalize it what you find sa wo ani je pagi ma ha sa wo ko na empo mu wo ha wo fa mu si ana wo ho bebra mo ho funo ho funo okay na nti sa wari a ya tiska be wara na forever and ever ofa ha hey da bia no fu oguso da bia ye to da bi enya kono bi mkra wo hu abre eto da kata hu sie mu wura dem na ro na ye foforo okay ene be ma na ka onanya sa da bia side check for ne be ba wo on beje Aunty Bea because side check ya den onyiyi ncheche no rough obeya je so makoshia hotel obeya na ye foforo obeya je so akọ edan no ha ma side check no okọ wansa no behu nti se what fie na hey sa nana eno de Aunty Bea enya no kre eya no kre hwe eya no kre pa oba woni ma ho siesie da bia no ho akono okay da bia no ho akono okay oba woni ma ho siesie emfa woni mfidudo an ne betem da bia no ho akono no kan waka ne sei woni ma ho siesie ne ye sei oh da bi na setie da bia ye ka se oba be ma kora be fie na ye ho sakatu ni sa ne ma no wo de fa ho sie ne se da bia kora wo yi ho akere ko enka no but se ne Aunty Bea ti wo so chi kamen na Aunty Bea be fridge ma be fie ni ne da wo fie o se wonu na me hu ntie ne ma da bia na nya ne sa ana pastor ye ni awie ni anwure ni ma me ka sam chiro yes ubi sa oba na sembi ho anu yire me ma ntia se okay so what try so wo be sore ntem na wo dware akwa also what try but am fa what try the same be man be sore so dware oba be sa ko dware bi there be anytime be say is it that or no as a mother na kasa so enye responsible be man no so onye responsible it's dey be ono so eye it's na me ka kire wo no because e bi o na hwefie wa ma adwuma wo ye no o di bostu no wa se wo na bere too much nti no be man so nye bi okay enti wo ba na wo da na so 536 a wo be sore na obo dwa wo ba na obsese no ma odada aye wa doye so what you say enti oh ya no so ha doye be man na kasa enti he so ndio no mpa ba oguso wo ye wo ha wo enti wo fin say what kana ontia sorry ahmachi dware wo ba obeso be man be sore neso wa hwe oba taade a wokosu ya on ka se mam san ko dware me uniform na me ko dware okay enti ohu de so ye okay anya sa de be mro nyanya ye because wa ya mra nde aso ndem hwe ramiti o Aunty Bea hwe se no kro de ye ba ko se waka na wonya ya ana na me ka no se ne enru mpanyimfo ani miensi hu konwa na de kro potin ti ada bia o so be dwara kro 13 years awa man street no o me ya no o me because I wanna be free ba na wari egu ya che enwe na de ma me tie konwa yes hu konwa ja ya kro ni dwale minima unima de kro nti a wo ye nti usu unjai ena me hetie eno an ma che o se sister ade kro wo ye nti usu unjai no eti benti ma me so la ma chitu e munwale akora na ah so se on pedia e ma mu so ma chitire so enkofro kan kwa yi maso mkra maso mu ntama ma eno de ya adwuma me ye good eti wo ye fie adwuma wo ye fire oba Debbie o be dwa sa ho asem beba sa o no de ho asem ebeti ya na so de awalija ya ba wo okay Aunty Bea ebeti mi de awalija ya ba ebeti mi de awalija ya ba
Dabi bet me dia wale jaya. Me dia Aunty Bea. Me na me de me ho. Me nka fo be man say de wo ye ne ye. O so me ka me sha say me ka say wa ye bi. E bo me nsem ma no say watimi aso ba no maboa no about 13 years die. Oba wa sha ase ebu ne nsa no. Ni mpa ni fie so no waduru. Okay. Say de be ya wo be man kora no obebu no obefere wo no. Wo ankasa be man manyansa mra otiri. Be bi odru ne twa so. Na emom ma oba no ma enko ye say waka wontie nti. Oba no so wadwuma so ye e ma be man no ankasa hu say de wo ye na so chaye. Enti say wo fin say wo nye na wo do no na be ka dia. Masa ono no na mpacho adwuma ben sa no onye. De sorry ntem jara oba. Enkura na ko school de babo 5 okura pon o season ho awie da. Nkura de bebere ho no mo odi ase. Enti so fin say dware no na ha adwen a yo problem o face say ya. Wo de papa mesra o say me no ye be di exchange. Wo de akora mesra me dware wo mu. Say wo de no o me ye mema o ma me dware me ni problem. Ba me ban de mesra me dware no. Nti de o sorry a se bibi fufuro ba ya na to mu ntade akora ma wo mu. Simple. Enti wo sorry be ma no be sorry na so mu nyina mo sorry pe hu so sorry. Musori free dem pie ya akuya abese bra mkodwa on kasa chinchina ma onwa no ho no de o start so no wo kun akora adware ho a eni obetimi report wa ma obi na wunya meki next step bia wa no de kan de won kan so ne dware oba le de ni nkomo mu no so o kire mu a wa kan ma so aya mesada enti wudu anu kan mfa no ye action ne say sorry ntem ne dware oba okay so oba sorry ne so dware oba on san kodwa ne biem so what I say who say be man sorry on ne dan papa who so sorry bi okay o sorry ya akuya be simam kodwa e bi kura mbo so na kura mpo sorry ye nwonya na oba wa kodwa oba simple wo ye to aso anansa ne nan ya odobo say afedi o ye de so jai obejai era hu obi a wasi na adwen pi ubetimi aye se de na na eken but onya ya wonjai because ade a wo ye no wadu level bi a wo jaye enye yi e na akra no meka ne sa akra no fo onso so ya akra bone akra no ade denti na obi ye o sa sempo me tumi ne de me hu ne say papa ne ye bibi e na obo na but wa bo akra na no say e ma ne nka o ka wo de hu ni sura to akra ni mu okay na mama no wie first part no na me hu se bi ni aba no wa twe na no fia be si me nche me sani fa so ha say ya onya ya ko peja okra free ho ewure start ya no chi ya no oba beje so eti at what point and I say papa opesa wo boa wo yiri wo fie especially with edware na ema ewo mu a at what point na be ka say we die sebio wa wo panyindwene e wo say ka che say point we die e wo say mi jai because I na man e be say me man mo boa ye wo fie eti yem be kan we so be ka say ma be ma bia nware ne baba but at that point and you ka say this one day ya peme wo say akra na timi dware Aunty Bea asana me ba point no so no se wo fie na person no yire eye adwuma bom eboa oba no a adwuma pi wo fie abema betimi aye okay ya na me mani pi susu se me koye wo ye a obi kura be hu a be ka se be kwado nto ana e ma na mpo ne be kan weekend o yire be yi ni emasi ho agu ho ibi ase nkura wo ntamu a hwe oba ne ne ma wo hye ne week ni nyina nkura mienu ana ase miensa wo ne ma be ma nso de ka ho be ko ne ma ni gu ho a asesie entu betena ho do nse suma na okoso TV atena ho ama oba ya tena ho edini nse ya twia etu na ya to so entu betimi oba ne si na wa hurum wako hata wosi se o de 5 hours ne be si awi amudi 2 hours mbo wi 3 hours mbo timi da ya da foforo okay be ma oba de aduane si so ebini a wo ko yi waduro akosi wa hurum otena se wagina so mo papa 30 minutes move are ready no wadi mo ade se oba no se ono ansu adware nkora onso fa praye hall ho wasiesi oni sanema ni nyina ye ni ma be ye de aboa oba enye adware nkora so enye adware nko a na me oba no de ma me blame oba no se watena se aye nhwe ha ma de osi oshase ha chu so we ma nya 6 months ago no ye sa akra na ndru teenage years enti wo oba no adwe be na da otirim se wo baba na be ma adware no onware no koduru da be enti nkese wo twa so ntem yes I will do this time okay say afeno so bara akura na budin sa woduru mpanim fie so anhwe be kwa fast map so kan say be kwa fast map nti akura wodiri ba no 5 years a enka odwa no man di be 7 years hu sa akura no wonyini ba dware wade even at akura be me dware oba obetima horo na sesen na ye kama me ne yenim no enti se mo ma no exactly enti nka omjao ukunu mo onwa baba ebia once na ho bibia watu kwa bi wa ma na se wa meduru ntem bi abre bi da me se o de onwara akoso amame da kuru bi na watra ha ma na dwa no da bia fe onyini aso onyai
Opa. At what point na se be man no cry say between me dear point ben yen ka say akra na enyini nti akra na ndware. Utie me nka say mo na me ka say se nkura no omunyini nche na omaduru mpanini mu. Enti nka waya ade pa ka 10 years die na se wabroso kra. Because enne nkwara na 10 years no start hunwi. Okay. Nti unya hu so start ni nufo start bo a wo wura mpanim enche obehunu moja. Ohu moja ono wo yire ya ba ye pewo. Nti sabre no mfa na meta wo kura. Even with me no yire ba e di agro a oyoba. By your stage bia ti agro no so. Okay. Because agoboni many perform. Agoboni ema ni perform. Nana bila kantanka ena mate ninkano enche bia eye Peggy enso baba betide no nso na dwenkyere ewo enkomo aye boi ono nso ede ne de abeto so na ansa na no mayenko Dank Herbal Complex Limited na ontu yarewa singina emfama Dank eye enemu yarewa syphilis, gonorrhea, any de keka hono nyina afako hoy na ontu asema o Kumasi pechi number 2 Oben City Life Hybrid School ho na obehu Dank Herbal Complex for omo e was 0266593330 and 0244017556 Peggy na wo hono edia ya Iraka ni say edia na otu a wo no sa o be payo papa no nya ye no menene like mentiasie okay Aunty Bea mechia no mechia etifo no moje oso ye hwe ni sei madam no oba aware asenye oba ya na owoye ana ende ye mbisa no momde oba ye ne ede ya say it take 6 months it take 4 months ansana o baba bewo sabre na oye den and from scratch o mani kunu sha say odware akwada no okay ebia na nyi sem complications enye ofiti ya no onye mu yo Aunty Bea okay before anyi say ni ebeba no na oye den se na eye ade a maame na nkasa ye ena yemfa nsa nyinsem nsensem nti ema be ma ne be so a oya enka me ya adomu a wo fa no ho fa ne ba no enka wasa kwogina adwuma ye wu ana subaye wo ma bi mu sese be ma yese oboawo a ni ye gyaye abono so no eno ena akwakọ wie se ya na Aunty Bea yenhwe wonom asem we se maame ne kase wo ka no wanka ye timi de awarigo ye den eba e ka me yekse wo de asem e hye ukunu but be ma no bebi akwakọ dunu edi se ye de asem ye den e hye no eye se be ma wo be fa enwuma ni bi wo fie wo be ye wadwuma te se be ma responsibilities bi e wo se be ma wo ye no eye se papa wo be ye na mom se wo be dware wo ba ma na duru almost 15 years there Aunty Bea edi enko edi adia ase adwuma ne ye ne desin aketua se bia onye adwuma bia ye tua ne kanti onye na ketua wo de ba na wo dware no da bi adwuma wo ya ye ntua ka ye se jai wo se chenchina me de meba oboa na yire da bi Aunty Bea hwe ye nyini ba no ho yesusu na ye ka chew wo kona se we so wo ha se ya wo ba be ka che me wo kona se we so wo ha wo be fia e be de be bo mamane na efie mpo papa na hyase yesusom na opia bonten na obehunu somu a obaba be bo amane ana maame na nka se ne bana complain se yesusom o se in fact ne bana nka hwenche ba do ya wo disappoint free tirisu no ehura ba ne sere so o na sa se okra wo hohoro enti wo som no o fili kakra Aunty Bea ni papa hyase so no numfum ni papa hohoro na se ohohoro ne to na se opia bonte na se obehunu ekoso no numfum e de ne sakwa ase a Aunty Bea yo so obefia beka che ne maame ono e hoho beka dabi sa wodi ahye ne tim upie so obi so oba bia bebo amane efie wo mpo obi so mu abebo amane akora ne de ahye ne mu se dabi me maame se mame mo obi anye de enso mi mu na papa na hyase ya akora no obi ye wonka o and mamencho se wudu tinsa adolescent stage no meka se e chere se ono fo sha se bobo a wunya feelings bi homos bi ye de eba wo mu teenage years no what I say enti wo ye akwala ne sa wo ye ne sa no metumi aka se enye ne tirimu se ne papa so no enye ne de but eye natural ebefa sa
natural 15 years a woko de ne honam kwa ne nyema bi wo no a esesa okọ ne mpanyin fie mu onim se be ma so mi mu a odane ti say odane ti say ba eye dan a wo ye nipa de na wodu ne mpanyin wodu mfie bi e wo sesa niema no esi no uso no mu a ebesi obe feel but onim feeling na se enti de bi obe pese ne papa nya den enso mu ma no 15 years 13 almost 14 ne meboa o yiri si jane gaye ade na wun jane gaye na mpo ba be ma mpo no anti bi se be ma no wo dware o ba be ma me bi se o be da na wo horo na se ko horo ne be ma ho na me ma no mo horo ho wo mo horo sa o ba ye de onu ye be ma ni mpo akwada be ma a be ma edware no ana ye fese ne ma me kura edware no o be ye da kokoko so akola 13 14 e be ma mu se wo horo o nti ase ma wo na so oba wasa bu ne nsasa aka ho na mbisa nti obu ne se nyina na papa no e bo nsogu wo horo enti se woka no wanka ne ya anhwe de awagu beba be ma ndeka se wo de asem wo hyeme nanso de wo ye idie e kamia koye se niema bi wo ho awo ya wo yiri ne wonim enne ye hu se obi ni nadamfo kra ofa de kunu anuafo obi timeje ni kunu utifie ba akum uneba otimeje na o stepchild na ntimi nje ena manfo kwa fo mo ankasa sebi ebe mamu ba ensi anti bi unti bi da se papa bi ne yire awo na o twa ne ho sa fo akoda na ono papa ne de na ba wiase esi ne step daughter bibia nsi ho kwan bibia nsi ho kwan enti maame ni suro on hwe ma ne nsi ansa na ode ne nsa aguniti atwa adwadwo enu nti na o se be mai eye wa ya de wo ye bema wo som wo ye bema wo ti awari ase wo ye bema wo do wo yire enka bema bi wo ho man ka wo ye sanya mani ye be ka se kwa donto na so udware nkora enso wo se me do me yire meye wo yire se ye wa ya de mo o se chinchina chin aye bi ye enka so aye bi twa so me da se menua o se chinchina twan me de noa na meye eye de ade ntina o se chinchina na no kwa ne adwuma wo fie ho wo so wo ya na oje de okobola asam na no bola de se ne de abontin sufo be hunu no kwa ne adware de o hye adware no adwuma onsi niema onko bola onko dwum okay wo do oyire a memfere adwuma bi a wo ne oyire be ye wo fie wu na waware wo yire enya abontin sufo na aware nya wunua na aware wunnim de nta aware wo ba no oba bia so woni sunto abema se ewura nim niema si ba me do ewura nta ye de me ware ewura me bo na me yesi niema enkona ne adware no kwa ne adwuma na ante bi aso oba no nya reluctant onka se toaso na ye me de se wo ye mbasa o se bebia me bana duro no wadu ni dai no aka se hunu ho asese enta kwa be ko secondary school be na chakwa ko sese no won mana mani enwu na de ye ofie na eden na ono maame no because say no no si on pese kwa kofa issues aba because oka bia na akofa ntokwa enti eden no no asemada no obetimi aye to put a stop to it than just saying say misi jai se maame no ne maame ti ase a immediately o ma akwada ni mfiri aware na se se wodo na ware yes obi be ka se adan na wo ma oba akwakotena baabi na wo mom eti aware ase won but so odo ne bana odo na ware na wo sa dwene ne bane da ache ho a onwe niema ni mienu o ma akwada ni mfiri na ware fie wo no wow yes echina bi wanhwe ya wo akwada na wo no na wo na eye ne stepfather no obeba beda no ne kra obeba beda no ne kra ai obeba da o se sisi na be ka se bebi wodu no onyente sa ye so no mu a feeling no onya enu tina papa ne ye ne bia ka wo obi akobeka se da no don't touch that please da bi me ho me hanom e kamia ko se papa ni so ma onya atka bi na wo atka no eso mfo ba obedu bebi a obehu sa atenka no papa ni discover na wa ne mpeska why name pesika Mrs. Sika sinse nua so anka manyina nka yada ne nwe ya fru kote ya be fru akwa kote why name pesika o hye so wo ko school papa no pipi ni sika sene ni nua mema na obeti asema no obeti asema no enti se maame no entu anamon bi ensi anu kwansisi a anti bi ochine bi akwada na ono no de na ba wiase ba beda ne kra na se wafa na nko ne maame ho sorry we yi na fifie ho ono maame na nkasa no e de na wo so betimi aye e ho na mpese because e bia me maame mba me e bia se bia be maame afiri mu
me knew Pia me de me bane kwa. So does it mean that ultimately solve this problem? Aunty Bea see a 2 for kukwam. Na sa wa aunty di Pia bonte. Okay. Enti se wakana so aunty na say anya hye mo kwa sorry. Ofanto ne sofo no. Na mo nka ne bokọ se sei na me wreye. Maka chen se akwada so masi wadu ni mpanyin fie so. Se bi yesi akwada woni mi dware kwa na nya na furu so. 13 years dey obetimi adware etwi ne furu so efie samina nyina asa samina na best samina na mo best no so no dey normal enti ofanto ne sofo ani okay na sofo mfro mo mienu ntina se okay na omusa be ma no se adi adia entia na pese 13 years udware a wonya mense so sambusu a wonya mense scrampa o se dware hohoro omusa no na be ma ne nka de kodi entia obusu a o yesa na entimi entwa na mo nsiesie asem ana mama mbisa asem we ebia na papa no ne yire na se ho no eho eye Aunty Bea no saint na onyime de se mama no gwara afra na onye ho ye etasa o ti na me chana se obama akwada ne de na beye ne mama de ni bia bonde no enti bi onu dware akra ne ye se beye nunu saint na wo ne mama ho no ne ba ni nya bi mate what dey me chere no mate wase pa na so say sampa nunu saint no what na wo dia wo mi no e kan say waka cha na ye ne da say empo say na tie okay ana obana ka say bia fo asem pa kodo ana say bibi sama enu hu nti obaka say bia me kan kra wa mfi me enti me hwa ma wo nsay akora yi so dia na ne nkoye sa wo aha oka bienye bebe atinde oka bienye me yanke yase papa gi wie e beba ho why won want to be to show saa de na obusa say ontimi nya hwe no obetuma bibi okay sempo sofu ni ho a ompe kwan bi so ono obana na say be ma na maame onfa nto nanim say because me sure say be ma na maame na so obana maame krati say na ekọ ne na 30 years to jare na enti omo de ombe ka chiro pin say krachi jai kwado nto sem na wo ye na wenye abroso no Aunty Bea omo mbeti ene okay Peggy Aunty Bea asem we de nka enhia se ode be pia bontene na se waka obetumi ne kokwam na ase wonte ye de be pia bontene no enema bebre wo ho so ho be ma bi wo ho na eye ne den so be ka kire na yire se e bia enema we na mepe meka se be ma ni dware abofra na se odensa kwanase a onya atinka bi wo ho no mo a bila kan ye no eye no krepa onya atinka bi wo ho no mo a onya bi wo ne yere ho onse obi wo ho no mo a de we ye sitete no ene aware a wo ware ye no ompese obejai na society ebua ne fo anane maame anase busu ofin beka se ukoda ben ne wajai because enya obi na de oba ne ma waware eye wanka se na wuchi ne kopede ba fie enti se eba na nya wo free mu Aunty Bea na de ne pa enti wo hu se wo chi ne ho aye de afri ho ene emom me ma wo nko ne emom mebo kwan foforo to baabi na ene se ode fa ho na ye ne de ode fa ho na de be kakra na na ode ade na be remu o enu nti na Aunty Bea meka se ha wo ba no so ba no so anhwe yam sa akwan baba da ne kwa meba wo fa to aso na ye be kwa ahoma no so ne sofo edi nkomo se asem we sofo bem ana outsider bem wo fa yeah Aunty Bea se ewura o kan mam ka chen se na wari egu ya che we onim se pani bia de beturo nim bia no first question be sa oba no ene se na sa bre na be ma ni dware oba no ya wo ye den na ya wo ya sa bre no se efiade yo nyina eye ma de na enso ye wo de edi kan ni de edi so so hu de ehia wo etina maka se wo ye other things enti na wo kunu dware akwara na se ma akwara na dware ma first thing o di yo nyina ma no ko ya other thing etu sorry ya pe o ko dware oba okay be ma no sorry na so dware oba on san ka se ma mi konko dware bi o so ti ase okay enti bra odo no ka ontie no wo mom ye de ehia wo ye de ehia on timi nsi akire nya de fufuro bi abi enti bi de msu se oba no pese asem etutwa on sua so be dware no ane ba wa kira akura nse ne oba esi dware ye Aunty Bea me fa bentuma sane akosofo wonim se papa ne yesa de na na kan si ya kim oba ne sha se wo yesa wonim se papa ne betimi agina so de eje oba na ware se den wo juna dwemboni ama no na dwemboni de ti akra ya sa me ma juna ma dada oba ne nya yesa papa oba ka chen se wo de asama to ne so se wo ne akra no ofefi akra ne ti wo eje na ware so for promise of very good afternoon
Pacho we ye de. Ye de nyame ase pa so fu pacho woni wa kire kakra. Oza. Afedie ye. Yo na ena asem e we de e che kurei. Ne tentiri ni tietie nyina ne sei. Maami bi aware na wakwa aware no de ne ba ne step daughter koye. No akra ni sa. Ena o matena say wonya 13 years. No mo koye ni nyina ne kunu na okwa ware no no. Ono so de ma mema mienu bae. Ena omo apapre dware maame ne ba 13 years no. Akra ketwa na ma say wonya 13 years. It say if you want kra ne de papa na ne dware wo no. Ama say akra ne nya 13 years oba no. Wochime nyina. Ena maame ne se da bi baby akra ye dri de me kunu yi waboa me ye jai me be ye dware na ono wanti me dware be ma ne said lie ono a bakoso edware akra na je say dey pressure tension e wo fie ho akra ne bu ne nsa nyina akra still be ma ne dware no obu nsuo ku na ono ade ne safa ho e wo horo ho nyina so for say so for pa say mama de enti no say odwe ho a wonte ase na asem so timi fa nko bia ho na ode abetu ye nim se ye ne etiefo ye mmoa na ya fra so po ye kakra na ye ya kire ya dwen na ye hia so adwen kire yo ode ewie ni ma etiefo aha nya tefo so okay na eni kan do bisa ho se ebe akwara so anu a papa ni gal na ma no we aha ahonia asam na ye ntimi embisa no no aha na eni se ma me no hwe papa no ma o tare akwara no sa bra wo oba wo fi okay sa bien ba beda be ma no so na chese ma me no bi a wo dwane bia akwada no ama be ma no so na be ma no de ahomtie ne yawo bra any so ye no oye but enya we ba ya ma me no de o da so tia ware ato o ba so no de akwada no ba e bae enti ma me no de ne na oye na ye de Ghana ma no so nte kamfa no ye adwuma nti onya daje e de adwuma no ya de adwuma ben go na oye so fifi anta no akoye adwuma okay ndu oye man onu amu no nyare eno ni asem no that's it oyo ba enti na betimi de na ko gaya gare no kura nsan wo gare ye maame no yisu so ese sa no ye no eno anu no ye ni am wo de kan ko gaya no mo gare ye no ma pepa ye ho na o mama ye di na ja o ma ye kokosra enti ko no na ye freno kwase ante mo so huni ai ni ete bossa aha ne bremen kumbuajo a ai aha ne etibo ye furu so antu mra na ye furu ye ba bi anya hyenkura ne ye furu so ye nenim ene ye mama so na ye hyen kama so ansa na ama na be na pro ti asra o kama because akwala sa ye kire no so da kwani de would nurture them but when we do free bears 7 year them but we train them when we do team no there we reason with them if you can Isaiah 1:18 and Yanko says come let us reason together that's just who say nipa na mature omudu tina yo kwa fa so eno onante yo kwa fa so kire wa de ye nyema won ye kire wo ma wo ye eti papa no angaza no ade mitie yi adwemboni wontim adwemboni opa ni timwe ana okay o pe bibia ye aha na ye kwan bia ofa so etwekere kakrakra na papa current want me twa yire wo na isabio na ba no ma 13 years na wo be twa no ho so otwen no say do maame na edan na obetimi aye because asami etwetwere ne bo okabia na ye ntokwa wo fie ho no obetimi aye ne ntemini say minim bra papa ndi jari akwada no
I was say my money very smart. Na ta kra ko school wo ko ni papa ni jare no. Then so baby o ko ne bra akora ndi jare no papa ndi jare akora ma money ya fa fi odi papa ni kan. Odi papa na ni mu kan. Okay. Ono ndi papa ni kan. Na o jare akora no na wo head di papa na reaction. So ebema wo papa ntrimu adwene bi ti o yesa. Okay. Okay. Wo so odi papa ni kan na wo papa no ni bufu na wo say ase entokwa bi yesi pe na chese bidio. Na se bufu na broso a. Sanity. Okay. Na chese wo faje mpa igare akwada no. Bibinti ni wo yesa. Okay. Dia denti nanka akwara ne mamme no na nka wadi kana ko fa kwa na wo ga na na di o se be nyare no ga no wo ye dai wo fu e de na hu ni enti abofu. Okay. Ese bidio na bibi wo ho. Okay. And I never saw Papa one because I was the day of the second as in said. Sunday, you already them. And I didn't nature. And I didn't know fra. You do already them need you want to on agent. If Papa many fees will be them. On person by Sanajine. Sanity. Okay. Okay. Already them. Okay. No mammy and son. And my mammy no name pen for bar last one. Mengaranda, my wife be the dance and man in Amigaro. Okay. But Oban Yarano. Obani de way Yarano, okay. Baby, okay. Baby. Intimate children send you or no crime, I mean, or no bit me a gary. No, no, I am simple. Okay. Then to say we're back. Ebi papa mi bi ha no mo hwe na dwenem ye hwe na dwem papa ye ka ni say no so obi tie na papa say bi onu so eboa ne yiri wo fie won krai dware mu ni ade sa na enfa problem bia emba ya at what age na obeka say there be baby a me baba ye dri die e wo say mi jai ne dware if say bibi nti ma mi ntimi dware onu ane baba na at what age na wo say papa wo dware o baba obeka say there be sa bre ye akra ye dri die e wo say mi jai ne dware ati bi wu say wo bi a ye ba kan oni da from pa o enkanka enkwada no omu anka se duru me bi a ya no anka pe so jare onu 10 kura 3 by 6 ni ade nyina pe so jare chen obejare ane enyare no chen okay yo obejare yo enye e wonna de me mo ba okay so enti the Bible calls it train up a child and says that be a yamano children man nye so okay the mekase me papa na those days na ye the bottle in the fridge udi so go bottle na the fridge eti mini yi anam de piano manom no so yi no so de piano anom that na mekase ente de on fa mu ka pon de me nya me ye no wudi ni bi ye no ano no eti bi mu say daddy the me ono be sa je se me pe ni medical man okay enti enkoransa no de kola bia about 98% akola bia oduru kakra bi otimi kuta saponi ade ono apeso jare ojare okay so u jam kola ko be timi jare ben pre na ndako so eti bi wa janu mo no enyare ojare se so ko timi wo no ojare o le na chi no enyare ya no abaji no twitwiro mo achen se bi jare eno no ojare yo enti ada na teenage de uko jare nza uko taibe ntina de jare enya adwembo ne na woti ma but taibe wo yire nsu nyane onyane nyawo ho oti aware na so why enya ti bi sa na wo se na pa ono wa ko nti no ofu okay me pacho ye da sepa ne ennenso eye wadwen kira wo de abeboa ye ya che ya dwen wa ha de na ye nua ba no so na otie o enti na ye pese enti o final words a wo de ma awarefo nyina se efiade ye no be ma na ebua na ekire e be kwa fa asem aba titru de ye sensitive to say de nda be da ye tables yi enti de meka no say e ba sa e ho kakra no a ye so sensitive okay ye kire enunti na adusia wo ho no ne ade kire wo ho no kire no senya sa de anka nti bi
akwara be se be van se 1 year no di no ko school akopede okay o ko be teacher ni nkyere na de okay that is it you know the first teacher in life na e parents e teachers oh we are the first teachers yeah kire your man there and kwara spending how many years how many hours for school okay I was not spending it in a change school here. Okay. It is a Corano, a year near Matia Bata, near blame what you for no, the brain, you blame you. Yeah, Aha. Me patrol you. Okay. I will for Bea. And what is said here? So I have to be minka with chapel. Open my cafe, so I didn't say Bob Brahma or Ba. Obano, Obefili. Obefili. Bobra. Okay. Emma, we from Bob Brahma. Daddy. Okay. Children is Bobra. Okay. Uni ho no abebo. Ono abebo. Yo. Na futi amadema wo for. Yeah, that's Papa Pastor Promise Ofori. Acts Christian Center. Ono enene. Ono ene yen ebo nkomoyi. Oba Akoma FM ha say so a ono ene ye yen sofu broni beka in house. Sofu ye no ewa ha. Ena waba be kire na dwen no. Enti no oba boa oyire e wo fie na emom edrumre bia no why steady ana several for no ano ya sabo enti ba mi ado asem beto ye ne mi se wutie ye aha o say du kunu nanim kan na bi na so kan ye ukunu nanim kan pagi enso aka du kunu nanim kan era aka du kunu nanim kan so odware no 3 o'clock sorry 2 na dware no na shade uniform na ni o shade wie na obasia akoda kra na wasia akọ wasan akoda na be ma ne soye na so obasia akọ akodware biemu a ubehu papa enso say udware no ba akomienu to aso na se be ma ne bufuo no bro so a na de no ehu say adwen bone pa ena wosi na kono kwan o te de ena wosi na te wosi de no ho kwan Pacho numbers here to what enche bia maybe your phone lines no na wa wutie ye so bia na so wadwen fufuro bia de be boa ye nua ba na de aboa ye nyina 0243114497 0243114497 and 032249803 udware obaba wo fia age ben e na wo se wugyae no edware enkofa atinkade basabia enfanfa woni pediem era wo mienu bi o yo okay my set travel consult for see encounter so betu kwan akọ amanoni kuro bi aso dia na wo de ho nsem abedan omo esan so mo do be kọ obra omu enfa so country apeso kọ so no kọ na wo ka che omo se me pese me kọ ebia USA na oye US na enye ye obeka che se ebia USD enye ye Germany de betimi de wakọ no wa ye ne kama pa ma omo ye no kwaredifo omo ka no kre e de kire wo mo customers ne senti country bi apeso kọ so bi afa ho nsem ekodan mindset travel consult na omo enfa wo enkwa asumdwem na birth set won sensem na so mo ye ope passport nso a omo eye biometric ni bi nso omo akache na ohwehwe omo achi akwan amu wo Kumasi he ya airport runabout police station ho e na obehu omo from e was 0508 368975 and 0302 908398 no mo enje so na de wo patie bia no omo kan fa akwantuo eho ensensem emo Charistic Ventures and the Zahara Herbal Products nuri nyina the senti wo pe edupa nom ametu nyale wase dia ma wo dia make am for Zahara Herbal Products and the ama wo ye wo Zahara mixture ye wo Zahara man capsules and ye wo Zahara G and Zahara any hindi herbal enupai enyina efi Charistic for akache the senti ya de bia titi ubia no o de okọ pharmacy chemical and herbal shops ni nyina mu a o kan o ya de no kire o mu a o se me pe Zahara nupa ni bi on be hweso no ma yibi ama na etusa ha ni nyina se e de ama dodo mu dia na wafre 0246348334 and 0248569335 Aunty Bea yo yenso yanko wembat tablet ye ho ena yebenya yesusu no papa ukodwa manso a empesusu do bia eno anse wo se ope wembat tablet
eno etupin worm, hookworm, draftworm ena threadworm. Wemba tablet yi eye de mpanyimfo enom ena suspension de ensuo wo mu no ana ensuo de no enso ewo homa enkra o medifi mienu eko wokọ pharmacy bia o say ope wemba tablet ana say wemba suspension ubenye bi ato na wanom ana say ode ama oba enso anom 0243114497 032249803 freye na ene nkoma ye boy so wadwenkyere bi wo ho a wo so ode wadwenkyere abedom ye nua ba no na ye nyina yesua ade edi efri mu efidie no good afternoon good afternoon hey na boko de na hina wa ko shawo me ya feel say ye komanda ai police ye me say ba na do oh my Libya I choose my friend for there that's it and I ye na wasaya ba we o next time o kwa no akra ye why Raima o ho ye de boko na yo ana bi na ye ye nyina ye ho ye fe na ya fe we ye say ya tinka ye ni ye tire papa e bi tiri na ye ni so bia amen Nana papa ko ko so tire ya to makasa kasa ko jere fo ko jere na ma di jere fo so di sa phone makasa say so be fa me ma yakọ ani ko ba so ma tenyo kasa na ye tie we ko chora na se mi ye ya wale fo obi e se mi ye wale fo ba ni pabia no oni ye e le be che su bai mo se mi ye to ade ko ma ke e le me ni ni ko ba so so bi ye obi e se oh oba sin afre on de me gini di oba sin afre se ya good afternoon hello William papa good afternoon afternoon acha o ye de moko yo udin baby a okasafi some coffee because I'm off so coffee offense pacha yeti o I said you are through 30 years aparo did you agree 30 years but that was 80 years ago and I remember you Mimi Kuruntina, Namame, young country, yeah, member. It is that the bar I could for 5 years. Mamma said, "Now, I address you more of body actually look at an Antigo, don't go through money to go back from my own Yabe 8 years and 9 years and then 10 years, they far. I think you are Mamma, Miano. You mammy out to Galan to share. No, man of the Galano. I'm ready. Tell me now, we got it now. That's a so mama didn't know about. Aye. Yeah. We got it straight through the 3 to continue now. I'm not coming to you. And then market to the south. We got it with that was a travel upon you. So I want to call no club. It's well for life if I enjoy the Jarry. Also, the strategy about 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. You, Pacho, Udi, baby, I'll Casefi. Maybe I think you okay. Now, Tony Best, you know how. What do you mean? And you're Tony Best, good afternoon. You know how. We can't do it. Many baby wood. And now, for I'm 21 years. But I'm doing you say, well, you're cool. You keep by and by. So your mommy, it's a real see. My brother, Kafra. I could you say, maybe I'm why with you are working one way about me. You a girl, Corona, 21 years. Wow. The time, the girl, 21 years. Oh. It is only a gender, Debbie. Yes, no, They is serious. Yeah, baby. Maybe I told Mammy Bissau sensitive question. Be pa say Obano, so on your oyare.
Ana. Oh, yari, okay. Wait, on yari o. Anything na papa ni jari na em say ha maame no. But so yari dia na bia. Senya ni yari ni site no ntimi jari dia definitely o say papa wo hɔ a papa boa me jari no. Pa cho so ate ase. Mami. Aha. Abi, wati ye hwe eni tabi wo hwe eni wa. Ba ya mi wo akumem. Akumem. Ni ke ni ye papa no. Okay. Okay. Mate, yada se pa na nyame nsha ode nsu adwuma wo ye no why? Nothing that. Pacho you. Obi na de no so ne dia be ye example. Nti e wo ho, esi wa busua mu pa. Good afternoon. Oh no one. Aha, make us all the obesia ba biem. Enti to aso e. Oh no one. Enti so you so papa mu kwa na na esi. Mana? Yes. Aha. Pacho. Bema no. Wewe ni haja fikra la Ebi akore bi so bi e tieta. Ye se jare se su ko se jare mano. Mami. Pacho be jare. O jare hu ye right. Asa. Kama se se be ba di ni so. Ba ko ni ke yes ko ndare no. Okay. E ba di 10, 11. 30 years. Oh, good is that. The thing is, you call why the question. The so very no. Oh, yeah, my money is there. How do you know? That's what you do. So care. Mama says that. I was here to tell you. I want to do a better private. What's the name of everything to tell you? Well, yes, I need your best here. And what I said, well, I want to buy a car. There's a car saying, let's go to the. But I didn't want to go to her. Approximately, but then when you say no, no, now what your boy by then was sign a chiaba. Yeah, 0243114497. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Yeah, afternoon. Yeah, Kofi. Maybe Aha. Why is that God president, no? Aha. Yeah, I think my mother so me as you were from the so me a guy. Aha. Today I was a muscle, the book for muscle, baby. Oh, yeah. What are you prepared to your guys? You guys, never prepared to your guys. A dear partner, Winja. Yes, hey, Raddy. 0243114497. If I come on radio, you come from Kakra. Hello. Already, you know what's true. Good afternoon. Hello, good afternoon. Offense, yeah, that's it, you. Ejuma Samanti, and unfortunately, it's me and Bisan Ejuma or but I saw you very busy, pa. You're very busy, member, and I'm asking them. Idea, young Muslim, you prefer you the Guamo. I can't answer the Guamo, with the Guamo near, and I'm not the Guamo. After the own jazz, Kalana Galley. Okay. Maybe I'm most of the time. Yeah, that's the duo. Okay. 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 Yeah, that's a papa. I mean, at the end, I know all year. It's your money, couldn't say, oh, Jerry, Nibano. A relevant question. Pages, your question gift in that. You be son, I hope you. Good afternoon. Afternoon. Maybe I show you, baby, I'll Casafi. From Casafi, I do suffer to you. Yo, yet you. The question is, my man. If you call out a fitness, a great man, no, you cannot map upon the jarro. Okay.
no so you busy pa nti no nya daje nti be ma no so obeboa ne kakra. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. na mtacho ni na fanto kwa Yo yetio na mtacho mungu sa maana se oni akola ni kasaye bisa kwa no se ebia bari a udu waka na unti ni dwale na uzana sada osi akra ne de obisa na akra na apeso odware but papa ne se chinchina achen even ma me na se opeso odware ne ba no ba papa ne se da bi opeso ono adware akra no so bisa ma fa ni sia ko ni se ma me na ye ji mata no ye de ai ho de nyame ni mi escape ye mbisa na de crop a no wo ye ono ajajo ni na papa na ya afi no ni se ade we bi a de no o se ja aye de se say aye de wo me ro aye de wo rade nyankompo na wudware ba so de be ne wo. Hello, good afternoon. Me pa chama radio ni ko pam pakra pa ye wa. Eba jo dai me ta che fu age nana ya. Madam na to akwa no papa wa bi kini be di ka de. Oh, say. Wa ba mana. Ada bacho mompa kwa na mama doctor for no ya kwa na ya wo ho a wahu that's an animal no crow who your side in side radio there's a bit of problem there's a bit of problem no papa no mama kwa and then the doctor for no you na me se question na ye bi say na man no way a man no way, a man no. Oh, mama, and I Freya, man no way. Good afternoon. Afternoon, madam. Yes, papa. Yeah, we are now sway. Damosum Bible. Yeah, then Yamia. Kiamia. Yeah, Joso. Couldn't catch people for a friend of Quatin. Kofa, Quatin. Allo man, yet you. And I lazy. Madam, I said, I don't show me papa Libya or the only Acolano. A pound. That's everything a man and Japano. Okay. If you see a non-term water, they are one. That's not Omukana Papanuti. It do the Nacolano and Yamum. Oh, no, you're not an Abanoma. No, Napanoma said the Mokan year. Oh, no, I am. I might be. Mamma is who will die while over the quarantine. Doesn't a boom, you know, maybe welcome Coamam. Yeah, that's I can't cry, pa. It was no man. 0243114497 went to me and Jinaso 0322498035. Good afternoon. Good afternoon. You, Pacho D, baby, I'll Casafi. Samuel. I'm one Casafi, hey. And official for one, I'm only at Nam, yet I want to say, you, young Quayanim. I don't know, no man, yeah. Colonia took for yesterday now. Papa Nangia. Okay. But I don't mean now, because you are normal. You know, you can be the woman also you did it now here. One time, the Amumba Muslim Jaba and Fat, but Yan Mukata Yamba and a young guy, Martin Mamma, young Sa, Namutan. I didn't think I can't just Namuche. I did as a son, Yamibem. I didn't think I can't just no. Oh, no teaching of job to mine. No teaching of job to mine. No, I'm a school Catrano. No Catramo, you know, among school. Some penance, some more young. I am Kazan Banana, Mutambana. I don't think I'm a I don't think I'm a and your cry. Muntah I did the Iba and yet the young the young at Pumua. I did. Upon that, say, you know, and Fata, every man after the open, you know, with the young children. Mujana and Mamma, you want the book and bye bye.
Hello. Hey, I said, well, good afternoon. Afternoon, sir. Pacha hoye. You facha ya wati na insamne hapa na. Ya febi ya jesiri ya iberi ya diye nya pressure. Pacha udi ni baby ya kasefi. Facha umidi yao. Okay. Ni frevi okouni miso. Bato frevi ifa. Okouni miso. Okay, yo, yeti yo. Bato, asende obani miso bayi. Obani subai, okay. Obani na kade na eba. See ye. Okay. Na click ni click ya muntu hanu. Yentu obani fu. Emani ya ni yeyo, ya ni yeye. Ena bre yo frofin so friend sen kofi. Ye kofi facha ya wati. Ema mo fa yesa o na. Mo fa yesa. Ye best. 0243114497 0322498035. Good afternoon. Yo, Pacho Udi. And then the man is your mom match as said you good man so. Mr. Mugo so my ya. Hey, I can say. Most of them we when I as sana yet. Now I say papa no, me sana na won na ne de o. What are you doing? And then 13 years in the Atinka bed the woman. I can't declare the brusa. Me, Jay, can be at the brusa. We are, man. I think we are. We are the brusa. I sign the back. I sign any body, the Obenyatinka. Okay. Philip was a Guanzia, man in Philip. About so what would you not stand up? Who were there? Who said the Papa Jarena? I don't know. All the Papa Jaroba. But I didn't know. Do I know? Say, I cried in first need you know shot. But I say when you go through. All you know, Susan, Deba, Papa Deba, and you know, one Mamina and Casawa, or you to be. I can send a man Muntie. And then the Muslim friend cry, and then the Mudia Guya Subuka Majadia. Good afternoon. Afternoon. You, Pacho D baby Alcasefi. Your friend Nanajin, Pacho Yetio. Mr. Miniara. Papa, I do no. When from so. Okay. Member Bia, then from so by answer, Aquani Boon Star. Exactly. Yes. The baby has said it. The baby and cat a one asino. If you name Aqualana Hasino, one vessel Gano, Beho Nasi Amano. It will Nina and Canabao. Papa no Juma or yen, Wapua for Ano Fambiso. Lemon terrible in Sunday, we know by. Okay. Miss I'm a look at it, may Papa, me will buy rubber. The thing I'm doing will go on, we use school. Wow. And then it's yeah, and then we carry no. I'm a whole nation. You keep in here and give me no home. We try to make sure. Okay. We try rubber concus. So we are here. You see, the power of me, you bear me too, kind. I call Ano, no mammy Jarry, me buy your mammy, complain, no mammy Jarry, and one who own us. Eh, for Kyle, so and penny them. Who are furniture, dear. Hey, and I'm sure, Capra, let's try the abattoir. What is me brother Tomasum, me trade no about no bed damage so. Singles is no pigger. Sada, a common be here to be beautiful. My dear, and Sibiana for any Pajaba. I plan them, I know so soon, yes, sir. Oh, when you came and said children's service for Echo Camping or Chirapatre, Ramsar. I think I've got there, over with you, sir. When I'm some found more mobile bomb on some woman. I'm a woman, then for young, for a sorry. You fear this, you are not the tower can national. No, or could get or buy no or best no bonus powder, no shiny pint, no dressing empire. Let teacher want to know show a friend in 20 minutes. Okay. One blow one thing there be what to do with Bano and Casa. Wow. And so, Bema, Ubesha,
let's say who's a warrior. I said yes, or Yamakorano. We are Mano, own for me. Okay. Yam, that was a twin here and Numokona, who's in a new twin there. Now, won't children, okay. Mount Okuna Sibu. Okay. And Simpana, one was the Pampan, every man on Kata. Nana yada sepa sa also wabe ka semina wahwemu eyi enchine e de amai watu nchine amai. Hello. Obadi. Hello. Me da say enye obaba ko. Good afternoon. Good afternoon. Pacho ma radio ni ko for mami why? Michiamu. Ye jo so ba me pacho udi baby a okasafi. Ajo so me Aunty Bea. Oh, mami Aunty Bea name. Why are there pa so wabeka yo. Na ene man egu yesu yo na Magic I can't run it. I can do influence the corporate actually you see Jerry. Okay. So until a baby 9-10. I was a young man to be Jerry. Then I went to me and said to me, I had a really crowded. Okay. Now, Barnum and I said this was like a 2 years. Into a Barnum, I mistake. Never the baby also into the into a Barnum mistake. Into a Mukasaki Barn. Okay. So. Okay. It's Aunty Bea in this case, e kwan be na ye nua ba gifty onye okunu ne beka ma enti ase aba fie na papa na gya akra de dware because still problem fie. Se me na nka meka tell me say meka tell me ba ne say she me ko ma papa dware ma ni so woni. We dey me akra ni hu say mistake bi o na say tuta. Okay. But meka tell akra ni say she me ko say woni. So ko aba ko boarding house. The one she wants to know why the driver was for best. You see, now got papa the driver. I say, David, I'll bath myself. Okay. No, never ban who's in no driver better. Okay. No, what ban, no, what should it see, Jerry? Some you see who I see. So, when it's something, also I said, over again, or no, but you get the all kinds of acquaintance. I'm not trying to be okay. No, my friend, I didn't say, so, okay. Dan say any papa no be course. Eh say papa no. Ebe feel offended say be our body for agin boni bi. Nti won ka san say the baba na ka san be we yan say hey say when you say school for be through. So okay. Aunty Bea pacha ye dance. Pacha wan ka be bia wo frɛ ye fie. Yes for o for you Aunty Bea ye dance pa nya me show. Last 3 calls. 0243114497 03224980335. Good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho Udi baby ao kasefi. But you can see Asafo. Asafo. Yo, Pacho Udi. But you are na now. Nana. Yo, Pacho yetio. Mami. Obama dia wayo no. Wani ni ko na so dem so dia wani ni wani ni. Okay. Dem na yetio fi. I said, you are quite direct. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. So when I do 8 years, I say, Mammy, I'm my baby. I say, I say, Gary. Oh, the first of the car, the family on one barrel. Upon one barrel. Then the bottom two, take the better, you do Garano. And then you're about to put out Garano. I do a don't go about 7 last year. 7 last year. I was told the man that's here. The man who could get it. You are going to see a local. But I'm not sure maybe you have to know. Okay. Doesn't it be a same guy? Never see Jaracano. I know about Comic of Gary. It's a fancy. And you have a bar. Well, Pacho, right? You. But you maybe a Yamisha. Yeah, that's it. But number one. So, me, my chill, make a chop egg is a one I walk, I say. Oh, Miss Yonoa, good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Yes, dear. Pacho Di baby Akasa, Effie. But I'm very sure I'm a cookie. Tiwa, yet you. The fact I'm going to make you a papa. When you are papa. Aye. Now, I will be come by no many be a good mamma. So, my mamma is busy now. I am a dear be the near a Jumane. Ebi sika bi o pede ba buanti na waye bi
Anyway, Jalan Kuan, no, sir. They say, you Papa, Takwana, Unya, many years, Takwana, power, and we will be mechanic. If you got a cow. And many Papa, I'm saying, Mamma, Cloud, by 13 years, I will be jarring. I don't have a problem with them, and you could buy 13 years, so when you're meant to see now, I would say, jarring. Walk with you, but sometimes I know time. Okay. Not them a pound, you crowd to the unicorn who made a man to sit down. And your crown, Papa. It says, I no better quite best so now. I'm a new colleague. I'm arguing my fan say. So many young Papa and Tiasia. So what you say, come out when you get a Papa and bit now for taking action. Intermediate, and I'm a Tiasia, and I mean, and I mean, you're maybe no, you know, be the Tia. All man of my family, through and now some fun. Because I know no man, so many 13, 14, 15, coming to me that some be jarry. Okay. A mouse won't very soon, Mamma. But I'm going to power jolly or bar when you're 13 years. But I will cry some of the little cram of a pan of Cafra. You made a Mrs. and say, well, we shoot you, they are all told be a bit another chapter and a few, and one, no. Then son asked them, you say, Yana, if you aim to sending now, I'm not in such and I say, it's no, the Emina stone and corn crab and tattoo and animals to see big guy. It's in a mean drama without one. You, young share that's a pine. I mean, sure, you ever your last caller, not ya wrap up. Hello. Okay, and your young fire commercial breaking, not young fudge median and brewery. HSA, one necker. What the car acquisition for a picture and me share any more latte when my phone is sooner. My share any more time in ya and come to some be who the sort of person you are. The sort of gentleman you claim say, well, ye, what the car, no way chia. I can wait chia, and can one for ember, I your debt collectors, no only come up for. And I come sounds say the account of one summer woman, and unti, and I would buy, and be more dear by the beer. Emma yeji edimawom we ye gentleman na ye ni atemsa FM station yen kan se ye blackmail empire debt collectors enso ye kan kofo ensem edimawom e na check nkoa so enye mode of payment a Ghana tom enti sa wo ma miska na me se me pe check enti ma me cash a nka me nye ebone wo se gise wo fi kuma ase esan fa ka emra kran wo se kroni ye hifa kweman ni ekobisa ose na oba anyem bia o ma no transportation aka ten se me yembisa ose nonsense question no eno ya wada de na oto de mane yen enti enne ye se afro sen ka wokoda ye no sebio panyini a wo se wo sika na wo ye adwuma na nkofo tua oka na wo su tua nkofo oka no timi afa last 2 calls bi nso a nti eguso aye kasa na se call bi ba ye befa Peggy utie mema ne kasa ni nyina ma na adwuma wo ye ho Aunty Bea adwuma de bi wo ye ho pa onse me kasa medika nka say enye oware ye na nyinsen ye de eba ye ase ode nyinsen no na wo yare ene ade ene o sha se di ni ho na obisa no so very busy enti nka ye adwuma wo ye dada ena nyinsen sensem ti be ma no beje ye na wo to aso a enko wo wie nka be ma nim se adwuma we die enye madwuma kan yiri ne kan ka bufo nye de eni honom ana be ma no odi ye bibi eden ya e kamia kwa esa se wadu aburo na enyini ba no ohwe no nkodi nkate efi akoko sanity no aberi na ase sana ma adwene yem because 13 years de yesre no na me kan no wa ye adwuma se be ma ena ima no so Aunty Bea adwuma bie no ya ne be ma chemu be oba wo kwa aware fa hye otirimu se bibie wo fie bia wo na wo se wo ye se be ma ne be so mu afa Aunty Bea wa me so mu a enu nti na wugya wo ma me no papa ho ba se wo baba be hye obi ba emma be ma ne be ye bi na kine bo baba be nu because baby akeka koi se wa hwe no wan solve a me se akoda ne be da ne kora ye ma ye ho be 2 years to come be 16 years na akona ye 16 years no obe ho na be ma na hyase ene ne da nti e be se ma no se kwa aware a ye make sure se bibia ye be ye and the sensitive job no me fa ma be ma ti se dia akwala waka che be ma ne se kono ko pepa ko yini pampers o yini pampers o de wipe be fa na se a no wipe ko afi the next time no
se eyi ni bi kwa nko inside ho kwa na e wo no be na so o bisect no wa wipe enti sensitive part no me yemfa mema yo me pa cho na we enche say bibi nti o say papa ba ko bi frɛ o say ono ne ba no sabio yare enti no akra ne ntimi enye hwe nti eno saa no so ba bi enu ho a obetimi aye dia na papa na ene ye na dia because of medical situation na ebia oba no ewom but here is the case we di akra no ne nan sabio wo ho ne nsa wo ho ne bibia obetimi aye na 13 years die e wo se wujai e ma akra na ankasa edware ono ankasa ne ho na e ma ne sania ye kan ya mema ne kagu ye so no aya yususu fa ne amanyi ye ho ano se be ma na eboa akra wa boa wadru stage bia na waje wade na waye wade nti ha e na ye de ye nkomo no nyina ebewie na ansa na ye be sore no yesi nyame yadoma 19th December ye kɔ Kumasi Central Prisons ye kɔ akoye ye nuanom a omo ho no adoye eye Kumasi Central Prisons na afi Akoma kyede no ye de ekɔ yaboa ye maame no mekunafo yaboa ye nuanom a omo edi dem afi de yesi ye kɔ Kumasi Central Prisons ye hia mu nyina mo mboa na yetimi ayedwumede ama na ye fefefe enti bibi bia obetimi di abrɛ ye na yaboa boa no ne de akɔ no mo de brɛ na ye beje emo gari anwa enwo toilet roll sanitary pads entade edro drinks bibia mo de brɛ na ye beje na ye de akɔ semina de edi siniama de edi dware ni nyina bi ye beje mop na scrubbing brush detergent ye beje skin rashes nkunu nyina mo de brɛ na ye beje nra hodoɔ mo de brɛ na ye beje yesi ma pioto so ka ho panties yesan se ma enso ewo ho brazier enso ewo ho modi brɛ na ye beje me se ade a ye mpe eye energy drink ana sesebio ensa ebro eno de ye fa nko prisons apart from that no ye modi brɛ ye bia ye beje na ebia na bebia wo ne kwan wa oboa wo niama na no na untimi e fa brɛ na wo frɛ ye number 0530 507849 0530 507849 ana say umomo na opesa wo send e momo e na opesa wo send ye na ye de toto nyame ya ye ke nyina nso a sa number kro ya 0530 507849 edia ebeba no eye James Agblevo 0530 507849 James Agblevo eno enebeba obetimi du sika no afasa number we ya so ofre yen so oniama ye ready yen beje so a ya ye bepe kwan ya ye befa so a ye ba beje me se de wo de breye bia no se ye waseda afore se ye we bisade afore bompaye fegusu ne ka che urade se sa na monto ya wutu no emfa nsachiraye ensesa bi adansedie bi emfa mbra wo busua wo ma abrabum se wukunu na edware oba 13 years a wutu sa na mo we ya bo se wukunu no from nowhere obeka se me kura me na nware akra ne kura bio yankopon akọ na Akoma ade na mo sere happy birthday mienu ba ko na edikan no ekọ edi ama Mr. Richard Kumi Treme Mr. Richard Kumi Treme wo Germany efri udofo ne ho fefe obai ho efe ekọ ema Richard Kumi Treme wo Germany oyiri Mabel Owusu ose odo na oma happy birthday nyame onhraw na onye okese na de tosu biene de ka me charge ne pa no so bse ma me charge no e kwa de ama Miriam Ajua Afra Ekuoku uko school ewo Ascension Baptist Church Atonsu Aprabo school ana sorry okay Miriam Ajua Afra Ekuoku ewo Ascension Baptist Church Atonsu Aprabo. Okay, if you mama Janet Ajiman or Shoprite Kumasi City Mall here, and I offer Uncle Eric Ajiman or also Emma happy birthday. Enti Miriam Ajua Afra Ekuoku Ascension Baptist Church Atonsu Aprabon. Way if you mama Janet Ajiman ho or Kumasi Shoprite. Hey ya Kumasi City Mall Shoprite hano wo and Mr. Eric Ajiman ye no ewo Akoma FM ha o say o ma happy birthday. Production team members Nana Bila Kantanka Spartus Kojo Sakodie Beluchi Nana Yaw Ena Emmanuel Kwame Vadi
ote eranka na ote Peggy enso enka midin ede Beatrice Fiogabra ubetimi afre me Aunty Bea me sorry Mohammed Okoba ena little enso ewa ha na chese won se sports for na keka niama bom breaking news na was sports e nyinada ukotie baby ye fake misinformation disinformation malinformation open information papa na Akoma sports omo ba enyi we fidie na mfiri Akoma FM 87.9 Kumasi.